It's a beautiful morning. It's a beautiful morning. It's a wonderful day. The Lord has made this morning especially for you. He hopes that you will be joining in the work He's gonna do. He's got a blessing waiting for you today. It's a beautiful morning. It's a beautiful morning. It's a wonderful day. It's a beautiful morning. It's a beautiful morning. It's a wonderful day. It's a wonderful day. Yes, indeed, it's a beautiful morning. It's a wonderful day. Well, today being the second day of the month of July 2026. And I pay your chum wakwaba the deal 106.9. Jumedia ya tuni din Anidaso Wɔhɔ Obia. And ya wada. Kita won sabos me de tosu mienu won fempem mienu ene aduonu nsia. Now together with my able team in Shaba Kwadwo Samibi, executive producer Ra Samuel Kwadwo Akwazigbi and technical production no. Wodi anima wodan da nyoma toto nyoma kama pa e dia mayen Bismarck edusa na pay e dia godie mu nsem ago promotion nsem beba Michael se okocha ne DJ Mario team ni nyina etecha na pay ye de nsem no ye de bro na odi asempa hene so e wo hono ma wono so ebo dwumadie no na ye de dwumadie no ye de abro officer bre ya kopem sa no pay no nkro e bebo. It's a beautiful Thursday morning. Now yesterday may have come with disappointment, but today comes with grace and possibilities. And the disappointment by ya and that's wrong. It comes with new possibilities and it comes with grace. Now we are live on Facebook, over Facebook page, and so I share link now for so and to me be and an episode live on Facebook, live on YouTube. And I also share link now of so and to me I be an WhatsApp line now. Yeah, did you WhatsApp messages 059340 6565 059340 6565. I don't know WhatsApp line now. Yeah, did you WhatsApp messages nina and I'm paying something nina tragu DLFM online.com DLFM online.com okoha wonso betumi nya nsem ni bi na fe wajebre akenkan nina kama so na pay me chiao amwakwaba ma membusa se wapom etisen. Na me maami a wo tie me na pay me nua be ma wo tie me na pay me dofo wo tie me na pay ene eye dasronko ana pay nkoma me pese me no obo no meti so betri ni pa na fe wudi atu ko to dwem menim se niema bi ekoso wo wabrabo ma ya na ha pa ekenti ai na wusro awarienti yede awade atwa wompoa ntama esuro ene wo so sikasem adwumasem akwantumsem yaria wako kontino just we need a swasa eba na sana wudi nkomo na wo kontokwa kawonsem chafofro wonim sa saniama na ekoso wo abrabom na ye ntokwa aye battle wo face wo abrabom aware no ye battle kese pa in your life akwantuo no aye battle kese e wo abrabom sikasam na ye battle kese pa e wo abrabom ti amasuro e na aba so ana pe me catch wo se mensuro wo how be a wonam biara mempa ba kan wakoma to yam esa se twedi ampo nyankopon wo ho se wo beko dia ma wo na bible man ya ti asese se yehu ye ntokwa ko a nyankopon onku bi emfa ma yen yehu ya sam ka nyankopon wonka bi emfa ma yen enti mesrew so se wo ka won sam kire nipa ana yare na titi mi o na madwuma sam stop complaining to people. Jai sa wo ka won sam wodi won komode a kire nipa entumi mboa nipa entumi support o nipa be sha obo bible say no me enka de ode ne ho to nipa so anapai misro
The Lord will fight for you. Would you understand? Be you home. Would you bush your something in a radebe kwamamo? What time for Bronsam share na gina trobi a washe dia fa hono. Rade ebemu wadi nkunim. The Lord will fight your battles for you and victory will be on your side. Nkunim dia ba ya odia. Ti misro. Would ye for any tu Nyankopon so. Na gya wasam nyina fa mo kese yi. Wa how a wonamu. Wa tete a wonamu. Wo kodenda. Menu so will be tie me anopai pa ne ba e ma ne problems wada wonder to so say wo ka kire nipa Nyankopon na be yen jai say wo ka wasem e kire nipa. The Lord will fight for you. Now what kind Deuteronomy chapter 3 verse number 22. Do not be afraid of them. The Lord God himself will fight for you. Deuteronomy chapter 3 verse number 22. Do not be afraid of them. The Lord your God will fight for you. Now what kind 2 Chronicles chapter 20 verse 15. 2 Chronicles chapter 20 verse number 15. Or say, do not be afraid or discouraged because of this vast enemy. For the battle is not yours, but God's. And tokwa nya won tokwa wakona nya woko erade be ko ama wo de wonnemu erade be hwe wate erade be hwe wo de sika nyina bo abe ma no na enne wayi totwene no Nyankopon be hwe wo nyame no didi oni bi asem de ma no te wo dia ne se gya wasem ni nyina fa ma okese yi wakoda nda watete fa ni nyina ma no fa ntinyi be se fa ma na ate fa ma no no hunu kuto no beye ana petwe dia mpo Nyankopon wono mom wo won ko wo kon fama wo bonsam hyehye ne na gina tuo bia da wapam e wo ne wabusua so no awurade enti nanimo e fancho 17 minutes after 6 a.m. here. Good morning Accra, good morning Ghana. From Hitman from me bra kwabena marching See young for everything and menton and in the Rita and shop on your group about Sonia Sassy and Munam. DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ ma Obia. Bye.
20 minutes after 6 a.m. here. And it's a beautiful Thursday morning. And I'll pay a Lenyan Copanse. Yati Kramoja di more for Sunny at Chamada Bojima. I do mean about them so. Now we are live on Facebook, live on YouTube. Obasha Lekra. But I see a Lenyan Copanse. Number will Freddy 0593406565. 0534 050 199. Yeah, Lenyan Copanse. Anidaso Obia. Hello, good morning. Good morning, Hitman. Me ba chef for saying. Ben ana pay and Yankopon say. Hitman saya sama ko Gablan to one telema kasi banya wonder by Yesu Christ. Amen. Amen. 0593406565. Good morning. Hello, Auntie Maggie. Papa, good morning. Good morning, ma'am. No motivation. Amen, ma'am. Oman fear don't quite do more bringing. Amen. I don't pay the other radius on a bamboo and a vessel pa. What they are saying. You die, you come. Yes, sorry, I'm never satisfied to cry you more. A woman come home here, you and I asked down to many man and nanum, a day radius say. Kwamra me da urade asema woni wabusua ofine na busua samene na busua awo me nananum ya eko school won nam ya nam so won tie afidie mu urade ma won nyina ho ban yo me da urade asema won na youfu nso o my Ghana da atia Anidaso ni won me da urade asema won empanifo nyina me da urade asema obi bia yen se san ya dwen wo memu no my Ghana mfa ne ntoma penfra me da urade asema DLFM abusua kasia yede ye ho abedom bi emu adwumayefo nyina awurade mo nyina ho ban mo de fi ni mo fi banya sodie anope so awurade aye na de ni mu wode ni ha na to yeso enframa ye ho mi yanto ye ntuade a na ya sedan kutu kwamra no nyame nya adwuma ba Auntie Maggie Nyankopon ka on so wanna pay. Hello, good morning. Good morning, Papa. Mrs. Smith, I pay wapum to say. And what the me ho ye na wo so Nyame adome so me ho ye papa. just papa name so di na no see any busia asa me ka to dan kan your boss so ni asasi ka start na Monday ka kra mu tem bebi na so ya dia drum na so me fie for about 50 ati so ma da bojo na mo je di no Africa ne dia ya sa me ka to dan kan your boss so ni asasi on fa me na ye no ntia me ho ya ba do mo so no asa ntwa so mai then day na ma kan me say you fie hu e ka person try DLFM no ya be kai no ya da na se nti oyam tingino for the bambo for of my and the loyal fans of DF presented Jumaden any our farmer the way baby who be no ni pa wo be ya de onti ni mo nchira mo reverend chairman ba ko pe for na ni sa kwa de it's media sama ko 54 I want to person that's so motivation I would dey amaye that's I mean uncle sun champion kakra no pa won ye na eduma enso ni bi enyunya Yesu di Amen, Mrs. Minta. Good morning. Good morning, Hitman. Me ba chwe for say. Mpacho Kofi man dem mpacho apomo. Kofi me ho ye papa na pay na nyame ase. Do body Nyankopon ase. Do ne hwe so pane ne bambo de ahwe so adom ni fi amen. Amen. Yeah, that's papa. 0593406565. Join you live on Facebook. Oba share link na for Fufuro bin so. To me hwe bia no pay. Good morning. Good morning, Papa. Me ba chwe for say. Sister Magini Bram. Yeah, wa ba Magia na pay ma meet you. Ana pay the radiasi. The radi won shiraw. Amen. Won ton komai. Amen. Na tete. Ana pay me fa konya we so chia odobro ni mma. Demi Nyankopon asema me kunu ene me so me mma. Ena ana pay me chia Auntie Maggie. Me chia Santi Nzongo. Me chia area mama wo pram. Ene bra kwa me otompa wo pram last stop. Erade kan ye nyina ho na dom nti. Amen. Amen. Waba Maggie. Good morning. Hello. Good morning. You're for saying. Me ba cho bibi aboko you're for saying. Question I mean to you.
Amen. Yeah, that's a papa pass one so. But to me a friend up 059340 6565 0534 050 199. Good morning. Good morning, the evangelist DJ Hitman. Dixon Bada Kuano pay Yen Yankupon say. I don't pay me that in Yakonia or the Adom. I don't pay me that Kidian Pomba say Yadom. Then I say, Dom Bambon and Shaspa, or Namadun Bubunuso. Not for the Adom, and the catcher is a Medanasi, I didn't name. But then I say, maybe I say, my new Mangana or Mampen and an Abu Afumina. But then I say, Mamma, I got to be a buri, you were for the not of the chance for a buri. My dear, you know, my hand don't tell you. Autonobo Jankwesi Ebri any DLFM Kofara by Nedmaya for Hitman Sami B. Amen. Amen, Medase. Good morning. Bravo, Sakodia. Bravo, my bacho machu. Major Sakodia no pay wapum to say. Bravo, my Yamia do me where bacho say. Me pacho me some here, papa. You, me den Yamia say, Emma, my bravo, me den Yamia say, Emma, my Juma, me den Yamia say, Emma, Missikasem, me den Yamia say, Mama Bushia, me den Yamia say, Mammy Sofu Penny, Honorable Richard Jeron Docha Yagbede Adonai International Ministry also for Papa Bakope Obienio Medenya Ama Honorable Kennedy Akompre Kwa Japan Medenya Ama Loyal Fans of Dear Presenters and Pennyfo Womunina Fona Nana Mrs. Minta Yen Leader Medenya Ama Pani Mekua Medenya miasi ama menamfufu nyina ani mififo nyina amen. Amen. Sakodia. Good morning. Good morning, Mr. Hitman. Dora ya ejiweji anopay elia okrada happy so day. Thank you. Na me too. Hitman, anopay dem deradiasi say wa show me so ama de pa achi mi ni mi fie nyina. Msande radiasi da ma era mama e wa pram. Yi jega na ma wo bitch le DLFM and heavy. Hitman, only Nyankopon enka onso ho anopay 059340 6565 0534 050 199 live on Facebook, live on YouTube. Ba na wonso wa share link no wadama no foforo bi nso atumi ahwetwumade bi anopay. Good morning. Good morning, Hitman. Me ba cho brefu man anopay wapom to say. Yamedo Mr. Nyakoma meet you. Ni kan we Champo Village. Bra ko bra akopɔ wo shira papa. Awo futa o dia maye. Ye kasa dodo. Ye kasa kan ye nsɛm de tira manfo dodo. Na le peye na wase. Ene dey aye me krada be dey yaw. Be gina sa ko nyi so. Enyam nyase so wa hwɛ me so bɔ me ho ban. Asa de na ba ko asa kam na. Kame na me ma be bisia obiara so. Be dey nyam nyase. Me na me se ti dey so etia. Piano. Okay. Right. Mate me that's papa. Good morning. What too bad 0593 406565 0534 050 199 Obaswana won swash a link live on Facebook, live on YouTube. Comfort Mati and pay Mache. Mache Hitman. And pay wapum to say. If I talk about the Adam, Namiadom yes, you are papa maminti wanna pay. No friends, you say, so no pain, so one of the pabi achieving. Debi ameka say, you move him when ye papa ye be, and ye are home Fabiana, so when be a kita. And so I bring na coupon or show you, so am I a home myself? And then me so the Mika say, rather say, me than I say. Me sama College Association members, Thursday bones in me Obia happy so day. You yakone ya that's papa why you ya that's 106.9. Good morning. Asante Zongo papa ana pay meet you atafu hu a ontra wusem awa watafu anim amen owura kofi ma sa kodia owura sa kodia omie ma me kone comfort kwa me mami o e mami pa ba ko pe minia enaya wada yakopon wo na de biom Fedi Zongo mire me mami nananom ba hunu han no abe home mframa awa bonten emuye na eni pa bi so de mboni a mo se mframa na mo nyai e ba kidney ya sabo sei ya zuni nyina mu no asafo ehura oba ho ban e ma ye wa hode dia ya me ka tire ni sai Ghana bofu pay aye odin na se din amen Asante Zongo ya that's papa. Good morning.
Good morning, back on Brown Apple. Me pacho me who your papa pana on swear. Patron Yamiado. You, mammy to Order mammy to wanna pay. And I put me the Yamia to pass some Masatu can be back on Yami show be Ben and Tema would be and I pass to tell me now the make a son. Back on Yami show, Yami phone you, Juma. Yankopon and Cow so papa. Pana. This one is coming from Henrietta Equiamwabwat. No, I thank God for seeing us through the first quarter of the month. God should continue to protect and guide us. Good morning, Brakwabina, and have a great day. Henrietta Equiamwabwat messenger. Wadiaba anopay no. Efia nyameche hwedwumadi live all the way from Germany, Düsseldorf. Efia nyameche so share or hwedwumadi live all the way from Germany, Düsseldorf. Anopay efia nyankopon enka woni wabusu nyina ho. Good morning. Good morning, welcome. Me ba chef say. Adizam Kasafi Santo. Adizam aminti wanopay. What the nyankopon Sana parents who are many divine selection na kaya ho. Yes, na kachemada boje moje die mo afrisane na no pay. No abome ne memba ho ba ma de patch na akasa yiye nkanedi. Eda na se adonti amen. Amen. Good morning. Good morning, apomu. Me patcho me ho ya papa pa ye fro say. Area mama pram. Area da pay ye na nyankopon ase. And the parents me da twede ampon nyankopon ase. So ama de papa sa chi bio. Isanda nyankopon se emma okra. Amen. Say enne ade ode abreye no papa emudu. Nyankopon onhira. Amen. Abese ne ye me bayaw me last born enne me krada and prince me da twede apon nyankopon se e de mano. Say onhye ne din. No man ni nya din. Anope bi obi bia e wo deal. Amen. Amen. Patricia Ronel Odro so say wo hwedwumadi na anope. Patricia Ronel Odro say wo hwedwumadi na anope. Good morning. Good morning, Bakoza. Me ba chef for say. I just Mavis ne Kasafi Kaswa. Mavis ma minti wa anope. Bakoza. I mean shop ni abeni na kwa system of the prayer. You. I mean tuition. Amen. Onyo kesi on peja ofi adum kwa adum na brenyi na on shodi na brenyi na wanya kwa system de abreni na tako be na no pe mi de raja si bebre na no pe so asa die ni ha fesu atie me ne mebushia se me ne mebushia tie nka boy ni mi de raja si ma me ne mebushia me ma me ne nebushia me papa mu nyina tako be mi de raja si ama woni webushia Raja si mama Cassandra ne nebushia. Izada raja si mama precious fans of the of na ma odo bro ne nebushia ne menina. The raja si ma the presenters ni na ne omo ebushia. Da go be mi de raja si kese se na no pay and 2nd July odi afia ka mercy ho. Me don't see bebre say fear we dey aka me fi won nya bebre na ne penis aso mo nya we kwakwa me hu asade afia ka ma fi won me don't see bebre me don't see senen mo nya na no pe ba ko bra ne nya me nya juma nyankopon enka onso ho anope. Good morning. Good morning, Baba. Pa chef for say. Sana Linda Patahiko. Linda ma minti wa anope. And I say the there they are say so show you can you ho so aboy ho ban. And Obia and said the any yanny. Yes, we say, and what do me a bimo? A bimo called down once me answer it. And any a boosting at a social fair. That I can start to Dan Canadian. I don't need to. Amen. Amen. Good morning. Good morning, Ajabra. Maybe I check for a second. I told Nidi, and I appear could be governed. The very time I knew time Bankoma. Nana Mamiti wanna pay. And I saw Yanko Pono, General Wayabi. Enquires, I'm sure it's a master by the chill party and the Nazi. And then you have a birthday. Oh wow. Happy birthday. Nyankopon wanting animal fan chill. Na fe kukuo mpaye bia waba embe mu Nyankopon na dai. Wonjina wa woda iso na fe wonye nsenkyere ne wo wabrabo mu. Amen. Yeah, me fu na ko mama wodi na adwini yesu ko na mama pempeja oman kanko Obia baba ya das papa se won so watumi afra anapa 0593406565 0530
199 Macau said Jumedian live on Facebook Uba also bet me do message Eddie at WhatsApp line on and so 0593 406565. Now this one says good morning Brakwab, and I thank God for my life. You're from a Dina Ufuriwa. God bless you and I thank God. God bless you always. Dina messenger what the buy and what the free tema and the deba and a pay so 0593406565. Augustina Coffee the free tema community 11 or say Brakwab and I pay immediately and say thank God. Amen, amen, amen. Augustina Kofi, Eddie Fritama. Good morning. Good morning, welcome now. Me ba chair for say. Pastor Auntie Becky, me from Manchester. Auntie Becky, I don't pay my minty way. Welcome now, and pay the Yamiase. Yamisha, want to say, I didn't consent to my day and I pay. Yamisha, and I pay me the Yamiase, mammy, ma, me cool, and run on the third born in 3 years. And sana pe me say the nyamiase manekra na me hwa mo bebre na me nemu yejuma nyankopon enka ho yechia asamanfo nyina. Good morning. Good morning, Rakobra. Me ba chair for say. Pampata Kosunio. Good morning. Good morning Akosu ama minti wa do pay. Rakobra me da wase. Na no pay da ura Yesu ase. Ti e sha fi ase. Ono awrade gusu ekra yen. E ma yewura the month of July. The Sierra de Bambo can see away a brabo. Send a bring a papa my no. The cost was done as say. If you say you're no ready crying. Say yes, sua, I name baby I walk. Then so yes, sorry, in papa be a dear one to soon see. It was dinner a reshimu when the moon say. On Chayan Quan so, na bring a bin over so you move. And I pay Radin Kayena, yahu. Busumi I shall see a Radin to 3 and more and see. Only yem free akwensiemu enso ya etu toy erade ma ye ho emasem na sana pedru na ye DLFM nka ye nyina bomu de aseda ama erade bakobra no pe erade ntinanim enkyerɛw e wo Yesu di mu nti amen. Amen. Me da say good morning. Good morning, Hitman. Me ba chair for say. Dede. Auntie Dede ma minti wa na pay. The youngest so a boy who by the party in the Natibri 1 year wire my and body be fins Busum so in your son, you Musumi sound pegumay. On my who by and quite a school, one corner me do on Mokes, your senior coupons often at Tabakas and Katamusu. And no coast to answer Tobri. Yes, senior coupon we a mobile. Why who by oye efemu suni esamu boni bia oboso asese na kupon penguma ye o find yi no we mobo saye boni bi mpo na mansuo to se ya yesemu o we mobo no fanche no bi member for bukaka yesemu o we mobo no ano boy ni se boni bebre bete na kupon bufuso e ba yeso no yesemu ane pay mi danya president shen sa ene busia foni na mi dai Hitman ne busia mi dai FM4 eni na show sabi wo ho enti mi se na kupo mo bia ho ban Hitman se ma che wo sorry a wo be na kupo mo ho ban ono ko sa me ka ne ti no fa umra ni be ye musu ni sa o pegu ma o na mbini na o fa medu ofa umedu asundwemu ya dana sibebre ya na se na yo tiafo se bro di ebedu nya kebie nim so be hwe so o ma boni ma yesu da ya dana si Hitman me so woni bibi me se wo traffic dey buta baby obefa se fie na nti e be so mo de mo car edujomu a police for mre krum enya dikitu at great times tanta gas cars na we feel because me a broken tamana me ka tell you a broken so to you know e kwani yet wo inside they are very very serious it's a best police for member directly wouldn't you omo inside they also on the main road the speed but drive you be 200 amount you and the Benjamin kai why there the nyankopon enka wakomanto yem why Amen. Right, me that's a passer one so what to me after 0593406565. Good morning.
Good morning, sir. Gideon Berma Asante. Yes, sir. Gideon Mamiti Wanope. And when I'm in Yesu, get that was on your sopa, no bamboo can say I would dear boy. And when I'm in Yesu, and I think I would need that. See, can you why am I? Kadia Betchin. Hang it here, so. Whom me away you move. Yenny, you didn't hear back. Can I be saying, Nara, Papa, you can't say. A dear man penny for you, Nasha, sir. We ain't now mobile. As my form woman them no means, sir. About traffic, yes. Am I as you team this, Papa, yes, and I'm more be able to be a home. Show me Emma or my brother and William. Emma will be fit to move for you now. Would you come on here, Bisa? As far as I did, Dominaya, would you? What do you? Amen. Amen. Yeah, that's a papa. Pa yemfa final call and afe ene anope aseda ye de matwedi ampono yemfa NC. Good morning. Good morning, good morning, good morning, good morning. Ofayao. I offer you. Ofa mami ti wadope. You, especially I quoted now. That's what do they do. Do mami ti. The radiasi say radina drum and the second man konkogana. You go and go for and the patrol man konkogana. Yanse asambon bia the radiasi and then a hobambo. Because where we are, not some home this radisa and I'm a maframa and I'm a year. I'm a noa. I quoted now. You go and go for to go to we now. So, Sana, you are the one drum. And the patrol in India. You tell me, now where are they by a man? They were just real. The Fuina, you want to control to go to so no more young with them and they are the place. And they who ask amen. Amen. Yeah, that's it. Good morning. What too bad? Yen to me and fat course Nibi Maha and the Asida. This one says good morning, Brack. I thank Almighty God for my life and the life of my family. I'm deeply grateful to Him for His love, mercy, and countless blessings. DJ Ghanaman, Edifree Butchley Station, DLFM and the Bayer. DJ Brack, may God continue to be with you, guide you, and protect you. So DJ Ghanaman, messenger. What you about to pay no? I pay ready upon 110. I said that. If you want to come and swat in and from my but I free fear your quid, you may want your cordia taban so if you want fire and confire and brown. You do fear some dear man, like I said, Papa, and I was saying, I dominate, amen.
DLFM 106.9. When you know you want to know what better night. We are the team. Me party booty. Obia Sawa. What me feel and now what you need to me. Oh, say we are the booty team. DLFM 106.9. Oh, say what you me feel oh, say DLFM 106.9. better you who was your
minute after 6 a.m. here. Let me say a special good morning and come our Apostle Abigail Owusu. Nankupo ensure Wama wongo sana enya kesiya. Wamfa won free adumo kwa dumo. Oh yes. Apostle Abigail Owusu. Over Britain. Yes, UK. London. Aha. Nankupo ensure papa. 2 more minutes to hit top of the hour 7. And I pay a bidding come up, papa. And His Excellency John Dramani Mahama. And Rania Bompire, the amount my Ghana. National Day for Thanksgiving and Prayer. One man was here Bompire. And His Excellency said, Be a money and then Yanko Passe. And I pay a bidding come on, papa. Joining me live on Facebook. So once again, a special good morning and confirm our Apostle Abigail Owusu.
after 7. Arapa Shraba Kwajo Samibi Atnase. Na Bibinti and Obey and to me a Fagudiamun Samago Promotion Samamba. Abraso. And the newspaper review ne bro. Wakra Tamo was one and Apa Shraba Kwajo Samibi Atnase. Krata ni nyina bedwa no pay. Behwe na fe mema inshraba kwadwo sabebi akwaba. Ebina do sui eye ko wakrata moboso no. All the top stories, all the major stories making headlines in the national dailies. And I no pay en krata ni nyina aye krado. Samebi ebredi ye. Yereko newspaper review no mo. Nishiraba kojo samebi no din semereko swaba ufie. Morning light. Yeah, Bama for money. Headlines no about my mind. Politics, sports, me entertainment and so. Go just Sammy B, them my what you. Newspaper review on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ my Obia. Yeah, can no cray every morning time. From Ghana to the world, yeah, in some bro. Breaking stories, yeah, in fun to hope. Sharp analysis, make us up a binso. Wake up, Ghana, time to know. Kojo Sami B. Newspaper review every morning. DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ my Obia. Tune in every morning, don't be late. So DLFM, yeah, Wɔhɔ newspaper review. Winchiraba. Newspaper review segment with Shraba Kwajo Samibi and Apa Kwajo Atnase. And Krata ni na wa hamehwe na femi mana kwaba. And the ekosuko one krata ni nyina na. One fam boso ne bede tie for wotie deal 106.9. Meso aso be join here live on Facebook ba won so share link no. Na for fufuro be so entumi hwebe. And jumadi no twagu live on Facebook me hwe na femi ma Kwajo akwaba. Kwajo, good morning. Yeah, good morning, Rakobra. And anope wapomo etesai. Yami adom, basa yadom adama, bibia eboko. Ye de Nyankopon se papa apa. And aso ya da foforo. And ya hyebo so me foforo se ye da etoso mienu e wo kita wo nsabo sumi mu. Na chese kakrakra ye kwa ne sa. Se bibia de da na kwamu de. Ya wo yami adom. Arapa che tiefo na fe ye ntensinsem ne mo. Yeah, Rakobra no pe ye na Nyankopon se ye kwada sa ewufo. Ye so de ye no na basa kese ne da sukita yi mu a na dom. Inti yemfa na ase ba no we hu moboro nhwe support ya hwe wan hwe yemfo so ene ya na mutu ensem fata ho na one ye ndi ne wakoso a ede yenkwa ache yen ye net yefo mutie be bibia no peyase yempa ebo ne se ena no pa de ache uku adwuma so a onfa wonko emfa mre fiaso bidwie mu akwantu bi ne de wani so a wutu a onso akwa de ataban so fa nko mra so be musu na esen de ono Nyankopon a ohire ba akwa na wo hire apem no o man mpa no abusua nyina me ya adom na we bia wo mantem bia wuti anope no koba ebedu fie numre ya yenyina dia seda ba Nyankopon den se waye ne samaye na domti amen amen ara ba kwajo minim sen krata ne doso ma obreni tisinsem ne ba na fe no fa ko wakrata moboso no beda tiefa wuti deal 106.9 kwajo obreni yankwai Rakobra no pay me na sena yensan fachi a emu oden eme na tiefo mutie fira chichire ene benche ya no pay bio na yema omu nyina kwa ba emfamra ko wakrata mboso dwumadie ni so na ye ka mo se ko wakrata hodo a ewo man Ghana mu ensem a edi ahim wo man yim mo aboaboa no ede abetu dwane no anopay yesi wonkonwa ebo akire de ma wo se de koko krache ebu sika so ede ma koko eye kuani no pepepe na anopay iba betutu na srani abasa na yede amawo mesrew na waban eye o kasafidie no be modia na bie mu na afoforo nso a omo ekire ne benche yenyino bia entumi entede yekoso mayim na ye besrew bo modin so bedwane ye live on Facebook and afinso YouTube me ofa asema ke se ye boko wakata ni din a na wode atoso ntu ba obetimi enya bre na wode wani kotu awisi uni makenkan be hwe ne nyina bi humfo ne nyina no na wahu de yekoso ewo man Ghana na yenhye ko wakata mboso na se na yede efri daily graphic okunini ko wakata no edensem abegu dwa bebre na Daily Graphic wakata no obo no ho mane say
truth and accuracy every day. Truth and accuracy every day. Na asema kwa kati adibaya esopa no enie. Ubehunu Ghana mampeni yem papa berema oboada John Dramani Mahama ne foni da hanum na wahye ena mpelefo akabiewom asofo ne asrafo etwa ne ho ahia Ghana mampeni tese ne podium gina so nyadewa na microphone esi n'anim a Ghana mampeni ekasa na ne nyina ne sɛ endrada na eye bosom ya yefrɛ ne sɛ kita won sande edikan na Ghana fo bɛka ya o mampeni John Dramani Mahama na ba na memu otosomienu de gyehye bi abasɛ twedi ya mponyankopɔn ɛyɛ adom na ɔhwɛ yɛn so bɔ yɛn ho ban a bosumi bia e bɛkɔ akɔhye mu foforo no de edikan ɔman de besi wonom na ya da twedi ya mponyankopɔn ase ho bambɔ a ɔde abɔ ɔman na ya safa sa kwanya no so atu ɔman Ghana ɛde ahye yankopɔn sɛ ɔne yankopɔn na ankɔso anhwɛ yɛ so mbɔ yɛn ho ban na ɔmfa yɛn twa bosom foforo na afemu no nyinaa enti no ɛna endrada ɔmampeni ɛne ɔman Ghana ɛsom ahodoɔ mu mpanimfoɔ nyinaa kɔhyia mu a ekristofoɔ kɔyɛ yenianom musliminfoɔ ɛkɔyɛ na matrengonwa ɛkɔyɛ wɔn kabie wɔm nyinaa kɔhyia mu ɛwɔ yɛ nyinaa national box biaya yenianom kramufoɔ hyia ɛhɔ so pa kama wɔn kɔhyia mu na hɔ na wɔn kyerɛ mu sɛ president leads nation in prayer Ghana mampeni ɛkɔdi animu a ɔboayɛ wɔn bɔ mpaeɛ kɛseɛ edikan ɛda nyankopɔn ase wɔn bɔmbɔ ne hwɛso pa ɔde ehunu ɔman Ghana no ɔde abɔ yɛn ho ban ɛsan so etu ɔman de nyankopɔn sɛ ɔnkɔ so ama ɔman ho ban ne hyɛ pan kɔnkan emfama ɔman na Ghana mampeni kasa ahotuo mu no na ɔda nsɛm ɔde sɛ na aban yi baaye no edu baabi no ne sikasɛm na nyɛ kora efisɛ wɔhwɛ a hyɛhyɛ ahotuo a abandada ɛyɛ MPP amayuku a na Ghana mampeni dada yɛn papa na adadanko akufado etua no wano mmɔdemmɔ efesikasɛm ho de na ɛyɛ kon na ɛyɛ omunyo wɔdem tete Ghana sikasɛm ɛkɔyɛ ne kontiba na nkɔnkan kra nti ɔmba yɛ na memmo na yɛ den nanso ɛnam twidi yɛ mponyankopɔn na dom ɛne nhyira a ɔde hyira Ghana mampeni ɛne ND sama yokuma kandifo na bɔ mara toto ne mapamene esikasɛm ɛkɔ anim okyirem a edu baabi na ntɔkwa ahodo ɛkɔ so Middle East ɛkyɛsɛ ne ha adwen enyansusanso bɔ ne pam ɛwɔ men ɛso ɛfa esikasɛm so nanso ɔmampeni na bedwakuo ɛtena senhyehyɛ pa mombo mmɔden ade ne nyɔpa guakwam aboa mene Ghana sikasɛm ate asɛm ɔda ne mai kɔnkan ɛde ma ɔman ne nyina yɛ nhyɛmpa a ɔmo de guakwam nyankopɔn so ɛde na adom wɔ no ma ɛne Ghana sikasɛm yi yɛkɔ anim na ɔmampeni wie na ɔsan kyerɛ mu sɛ adeɛ baako a ɛsɛ Ghana ni bia na aban nya ba ɔma ne tumi no ohunu ne sɛ yɛka sɛ obi yɛ kanini anasa leadership a wono wosom ɛsɛ ɔyɛ somfoɔ ɛde ma ɔmama na wono wobrɛ na ɔmama no edide na ɔmama no ediye indi sɛ wosom na ɔman na wosom no nipa ɔde ɔman no ho kyerɛ wɔn na wo ho tɔ na wodi ya na wo no ni akani honhom wonsɛm fata sɛ ɔbɛsom efiri sɛ ɛsɛ de bia da wo a wosom no wo na wo yɛ akoa ma nipa a wosom no ɔno mum diye enti wo kyerɛ mi sɛ wohwɛ Jesus Christ ene nkomhyɛni Muhammad a ɔmo baaye no wɔn do ɔmo kra ebe yɛ agyedeɛ ema esoma hoto ebe brɛ ɔmo ho ase ema yɛ bobi kura sɛ nnuam ne ade am ɛnam fa hudie ne ɔpepa na ɔmo pɛsɛ wɔn ɔmo di ɔmo akyiri ne nyanti enti wo som na sɛ ɔma pro ne kankan edi wanim na wogye bribe na Ghana men kɔ ahokyerem na Ghana le hye brɛ saa de a na wo som a wo som no ɛne wakandie no ɛnso ani temapani kyerem sɛ obi biara a wo som no ɔnda esupa edi na ɔma Ghana fo nyinaa enya na kanie no so sunsanso pa na ɔmama no ho tɔ wɔn sɛne sɛ ɔno kanini bedie na obedi de na ne ho atɔ no na ɔna wɔsom wɔ mo no awɔ ntwetwede ɛba ne saa na kanie honhom no anya adwuma na mampeni ɛsan kyerɛ nsɛm mu sɛ ɛnɛ ɔhwɛ ɔman Ghana edu baabi a ɛsoma hodo a yɛwɔ ɔman no mu no kore yɛ da yɛ ntam no ɛkɔ nkan pa wokɔ amama hodo bi sɛ Nigeria man mu na amama hodo bi a yɛnuanam muslimin som enkramufoɔ ɛne ekristofoɔ som no kyɛsɛ twaka nnam nti asɛ nya adwuma o dabi ɛne akai dafo yi Christian ɛyɛ country no anase Christian community no ɛne Islamic community no kyɛsɛ twaka nnam obia ne nyonko ɔmo nka enkramufoɔ ekum ekristofoɔ na ekristofoɔ ekum kramufoɔ kyɛsɛ obia nte ne nyonko ase nanso bɔ ɔmanyi mu ente saa wohwɛ nkitahudie mapa ɛda ekristofoɔ
ene nkramofo ntem na ekon kane we kire se Obia de buo ne anidie e de manasom ene se nkramofo hyiamu a ye nuanom akristofo tumi kɔ ase bi saa nso na ye nuanom akristofo hyiamu a nkramofo nso tumi kɔ honom we nyina kire ɔdɔ soronko ene obuo ne nidie ene asomdwe oman ye wo nti okire mi se Ghana betumi akonanim a sanjehye pe nyina yade ebo oman nti obesere Obia ma no ho moden se yes hyehyɛ ma pada kwan mu ebo oman titiri fa asomdwe ye nyane yɛma ho ban na san kitahude no obu ede ma ye ho ye ho yɛnkɔ so ansum na yɛnhyɛ mu kenane mo na Ghana asomdwe ye wo no yɛnkɔ so a Enquires ne yɛnsema ho do ndo adam Ghana mampeni yɛn papa dwane dra mani mahama ɔdo dwa ɛwɔ National Day of Prayer and Thanksgiving no ase a na nya sem kuma kram na wo free Ghana mampeni ensem no mu a katafeta so du emiensa ewo daily graphic wakatenem ebo amane sei eye odona ensu ada ho no ma ye eka kese a kwame nkoma sekre ho no etwam kura kopipie mu a no na da aladwa betwam kwa domine ade nyina dem a ekopie mu ewo chese na bublushin potem ho no na mu kire mu a abanda da no e de contract e de ma enipa hudo bi sei we sika omkoje ye e de free we are seeing nice krabia kubatan World Bank in chance monyi sika we na monfanti ekanim na montrem sebe ya nsuo to a betumi atenako na enyiri mfanipa na mika se mu kirem se aso ahwe o my Ghana yan adansie so ne nwuma so me kire Works and Housing Minister me wo fa se Gilbert kirem se enipa omode contract ma wo no o matoto mu dwumedi ase wo man nya adwuma ne ye kura amenne wo man ntumi antiga tanim sika ne susu a wo no madi enti odi akoto ma se bedwofo im se sa contract no ton 10 time wa terminate ne nyina terminator enya adwuma biom sa Ghana sika de be ma se je bosia na fa ye adwuma na wa nya ma na nsu ato agira fa nipa de a da bi ntumi nkoso ma nya adwuma nteze no contract no matwam mo de be ma nipa na ni abro pese oboa na Ghana yi ya kam kan bibia konkan edema o my Ghana adehye na katafata so dumiensa o daily graphic wakatenem ebo amane sei aban enam asoye hwe o my Ghana esika samso odiminyamfo Dr. Kessela Toba Forson adwuma ko enyan mahye bedwane eso sei sei aban atwasika botene 350 million Ghana cedis edisi honom ediama Ghana adehye a insuo eto yidi fa mo ewo manyim titiru na adehye a mo won krabo preman tem se sika ne babeboa mo pam na imprempren ahokyera mo na mu no atumi atemo ha no so na kakra nkra matumi da ho ya ho sesie na matumi abmabra bo na atumi akonkan na omampani girem se no nya ka woni ntia na aka to sanso na hwene nya ne anya ntia yade abaako enti na ahokyera na aba no oman ntumi ntena se enka so emfa me ho ensu na mfa me enti Ghana fo yeto etwetwe kakra nka ne sika wo ho no mo no yenti bi mfa mo ankwankure bi a yenya ne saa omampani girem se yeye ne yebo na Ghana fo makwa ahokyere mu no anya hwekra no yebenya mo ne yangwa bi wom e de ma wonom mattresses ahodom do mutire beto so we ye temporary measures aban ne ye na abo se be ye nipa mo ho akere wonom a bi mu kra hwere mo busua no wonom ho etuman ha wonom na mpenefo kirem se sika o matwe no emu 200 million Ghana cedis skan de one be ma koma eye National Disaster Management Organization nad mo mpenifo no mo agi se sika na cheche na mo de atu na mo be so mutu e de bo nipa mo aka atwa mu na mo wi a emu 150 million Ghana cedis ne de omo de bayan hyehye pa na omo de aboa baby agata bi mo atwoku ne yakotim baby asi atirim ne atirim na aboa ma nsu ato yiri fa ye no eso atumi adesika ne nyina na ekọ edipa mo aka adwa mu nkyɛn da bi omo akyemu mienu 200 million Ghana cedis ekọ enipa mo aka adwa mu ye de aboa wo no victims no na no achi 150 million Ghana cedis eno bekọ aba na nkyɛn na ode aboa na omo de asiesie aka emu efia hye mu ma na omo ayi mu kama omo tim omo wie nso ba bi aka ne mu so na omo ateretere mu asa ba ye nso no to a ebetimi atena fam ne nso yira ye hunu no eso betimi ate won krabo preman tem ti we ensema hodo no pay no daily graphic wakrata no oboabo no de ba ya owofa medi mu nsem asom anopay na yanto aso na enkopie mum ewo daily guide na se de medical ka kire no wo ba Facebook and na YouTube a me wo fa asema ke se ye boss no de atoso kama ntibra
na won so be hu nsɛm no nyina bi na watumi akenkan na daily guide na ho ɔwɔ no ɔwɔ mrane ɔno so ayɛ na da bi ada ɔde frɛ no ho na daily guide ɛbɔ no ho mrane sɛ Ghana's favorite newspaper na no pay ensem ɔde ba de super ni owura bi mfoni da hanom na ne din ade Joseph Kwadwo Bedu Boateng todo abɔ no mane sɛ Dada Joe remix na ɛsɛ ɔno no ɔwɔ fans pa na mo kyerɛ ma krachi ayɛ nsɛmpio Dada Joe remix yi ɔmo kyerɛ ma US for ɛkye no sɛ krachi we no romance scam abɛ fonten tan so no wonam enti ɔmo ne abrɔfo no nkokora na ɛyi mmerewafo no ohun afo abaye me pelpa o mpese me ne otena onse abrofo no se de mo podo wa mo kyire mu a abrofo no me mandodo na no omo mode ma wo mpam hyeda nso ani saa into munya nipa tuntumfo na ye bo adwuma ya ma ye ma opia fosa na mo ni age into ka se ho ofa me pe o mani je ho pe na ni age saa sika wo bia na wo kyemu ma obi o ni ebra be sra me ne ade saa no mo no mo ya bi kura o me pese me no ye business na da saa de mu kyerɛ mu akrachi easily gone ana wɔteɛ ɛna ɔte kurom hanom ɛna ɔne abrɔfo yi ato kɛse ɛna ɔmo di kasubom saa o me pɛ wo ho ɔfɛ kama na de ɔmo yɛ ne sɛ so ɔmo no wo yɛ saa adeɛ na ɔmfa ɔno ankasa na nimu ma na ɔde obi a no ho ɔfɛ pa kama mfoni abɛto ɔnom ɔtumi kura atumi fa nipa bi ɔmo no na yɛ saa adwuma na ɔno ankasa de tie kyiri nti ɔno ankasa na nimu kura no ohu ana mu kyerɛ mtese no openi mo be fa no ma kye no na US court omo kire mu a oruro ye agya tum se wa predi eye greeting to charges no wagya tum se no kre adwuma ne ye waye saloma romance scam no eye adwuma wo ye no kre se omo kire mu se 4.4 million US enye sika kuma o 4.4 million US eye million no 4.4 million US dollars ana openi watumi apra preach agye free amanfo nchen wagya tumi say no kre na mom no mfa nche no we predi eye greedy asam no ye no kre na mom no mfa nche wanye ne yie kra de say aye nsem nti US court no so de be che no so mfa nche ne de amenkopon kuto ne nim chepa de mfa nche no wei nyame ya adom no nya kasafide bi kotena na odi adanse a nkwasia motivation message nkwa mede 200 series na mede share business asika gram tonton na ade wo ayi abusuo kan ena yakopon ahira so na mayeyi kwase yasem saa na mudi okeka okuruma nsem hunu saa na moto pressure ema Ghana mebunu ne maya no nsem hunu se ya bekọ na ka wo dem denya wasie amon ka no kra nkyere mede de bia me ka kyere Ghana fo wo hu ze nipa mpempem ayeyi a medofo yi ento pressure ma ho bebre akromfo nko a akohwifo fa ene awudifo fa nyame hyire nipa wati ase nyame hyira nipa no kra mu hyira nipa uya dwumade nyame hyira na mom totoa na enam kwati kwan ye wia ne yakwa be fonten tan so na ne mo manya na mo twitwa de ba na top pressure ma me ngofa asefu yi na de yentumi ye ne yeye wo obi an ne te a usika sem nye pos majao afia kasa kyerɛ rough enam sika nhwe ho nti wako hu obi ehye na ta so enso nye ne breso adwuma krono saa enti ene da ho no mo maya na ade mehu bia ye mo fa ye kan mu ntie no munya hu hweda na mo chiwo mo nso a ebetreti saa wo di bia metuma be chewo ti munsua nyansa saa motivational quote fo no kronosem saa owia no abetana na mede 100 cedis obi kura so tonton kan ma change no de yeye saa kra ma change na de yeye obi adua koko mpempem wa ya watuma mo bra otonton kan ma change manyame ahira so menne ulade nyankopon na krama na mongo de oto krama na nkasa kura no onya asen na wa oto ni change ulade nyankopon nyankopon obetua maka no mae de oto krama na nkasa no wanyeye de oto krama change na bobra nyame tumi hyira nipa but mususu nto pressure ma Ghana fo no enye fine akwahwifo enye munya kura we mumva nkotum ara meboa mumva ntum wo dada manfo ewia wo mo a yenso so nsem hunu sesa mumva nkotum eno ano ne mfa so ye Ghana ni wo mo mudi sanse mo nchi wo nyina ngum nkwa asem ne too much o manim ede ade a toto pressure ma mebunu ni saa yankuya nim kura na katafa to sonson o daily guard bo amane say
Galamseyers invade Adansia Sokwa Agenda 111 hospital site. Na omunwuram saying. Say biaya abanda da na danko kufu adoni mpipa manyokuo no. Okọ Adansia Sokwa. Me wofa ase Katie Hammond. Na beto mpesu aso no no. Say de enyo na ye mahye bedwani. So ye former member of parliament. Na mu kirem say baby a mu sia ya resabia no Galamseyfo na hunu say oman no enya ade abanse samba obi ato aso nti sa hospital ho no kra no emfaso ni su momento ma hya ase de ho tu Galamsey zade no oma ye hospital no oma nwie tie se aban aba to aso na aban so nya na adwen so beto aso to ma hunu say enya ade amu ye serious ndi zo ma hunu say sika ko ho nti boys na hya ase ye Galamsey ho no ti yanka nkyere mu se de ekono no site ho Agenda 111 hospital no wo Adansia Sokwa me wofa asefo dance for boys no o ma hyase e de hono mo ye den etu Galamsey nti ye no no akire din aja ayasabe an ye mpade a o mo mfa ntu Galamsey sen asam no na uni meyi me wofa ase Richard ni amakwe se oni mo no na ne ho ka fo dada ani dinde me wofa ase Joanna Kwe wasiu no ene wasanso asiu ne microcredit no so ni me se papa no wadwuma ku be fa ne se microcredit wasiu mo mi nyina jezo ma ye frakadam fraud no ma ye enti wasiu wonom o kirem a Richard ni amakwe ene ne microfinance no wo mo ye frakadam buta enti odoma ko gina sem ni bia me wafa ase enye izo ana ne me hu se na ordinary private jet akwa akwohwe Ghana for match ni bi so hu ye omo se asema sine chintu omra fie me yere de na kwasem di bia kirim se oye froster oni microfinance for no omo ya kromfo pa enti no mra nkokotu nko yi ne hu an oye fraud fakadam en wo ye enti onko no nko kirekire ne nsem ndi ze na ye nsem pia no pai a daily guide ko akata no ode ho nsensem aba abeto edwa na cars bodies float in waters 3 days after deadly flood alajo ayawa so central miami kuro dadam alajo hona na mete na ananu nso eto ye no dwodai ayiri fa de hye wankran ene o man Ghana miami akoto no omu tiremu a in fact wo kwa alajo de a awrehu wo sasa wo hwe amanfo kasa titete tanim de densu ani na nipa ni bi hihimo mawu hihye ka ni mu yi wo mo a no my Ghana atoyenchem na atoyenchem pa from plane crash to sane dada na o ebi wu wo wiem na ebi su wu lolo kwan so na ebi nso ehye eja fire outbreaks na kum nipa ye wi na nso so nam ha na fa nipa ni bi kum nipa ni bi tu nipa firi mo afiafiem se Ghana na akwanhia de atoyenchem 5 and 6 ye ben ho pa azisi de ala aju gates ni mo kire ma kasa hye mu ma na nipa emu gugugumu saa mu yi wo mo chale ya pa enche ne ma yi nti saa de a be ye dia mo mai emu ya pa no pai we ya rahosama daily guide ko akrata no ne fa etoso ensia ene de arahosemi aba abeto edwa na ekwanim na ye mongura mu ewo Supreme newspaper ye bo dia wo mlane ya bo aka huni mlane nso de ya na eja saa ananya saa ne te wo mlane ya sempeni si wo dia na ebo ewuni dia ebeja no na mo Supreme newspaper ne de anopai o maba na nso mlane ne de o mantumi amfa ama ntumi amfa mlane ya ma yenka yentumi nkofa bi mfa ama nsa na Supreme newspaper ne de abana sama super ni o kiremu a government leads call for environmental discipline to tackle flooding in Accra. Papa ga manche ken teki churu a otoso emienu echiremu a in fact onu ankasa bedia nimu na wasre ase ahwe o man Ghana yatena yeso enim penimfu atumi wo mo na muka biewom titiriw eni mensene kanifo MMDCs for no ana MMDs for no metropolitan municipal and district chief executive for no monso den kan ho niam modern hwe hu ni say
ya tena yeso ahunidie nsem be kon kane yam papa ya nana ya de nyina gama nchechirem se de enti ade bia da ensoto a eyiri fre nipa eyiri fa nipa ye won kran no titiru ni nyina eye indiscipline ahosesa nipa dodo na ani won kran ha na matetene mu bebia ye pa bia ne ye de ball egu emfa no ho ye ne papa fie nya ho ne woda nya ne dem a nya na adwumam emfa no ho ne wagya hokọ ye soa ball de gogo gatem ohene eton asase ma nipa wo bra ho no nsuo tene fa mensin assemblies ma permit me si dance babia nsuo tene fa na ma we nyina na akeka abo ano amenne nsuo to a ade hye won kran babi ntena wokọ na lanza eye nsuo hu na motie o titi nsuom amama pi nsuo so na motete na nso nsuo gini mfa wonda nsuo ya to ebi to ho no mso mfa won ade na yenko aya de yetizei o kirema hu ni dia nsema yenko kan won kran na amasa de me ekoso nti amana so se yesore woka na mpenifo akabi won wotumi ni nyina kankran bupre mantem ahemfo ho na mosore atu nipa bi so sa na ye special court bi ye chiwa na ye de wakọ ye twa damage ni ye kan wachimpre ni ye de utum na ama ayensa na ho sente saa de ho ye hunu ye bekoso hunu enya de dikan ni nsu ato afa de hye won kan mom de asie no ekirema sesei de ano aye dene pa nti gama nchebuafu so obesore waka na watie sikrom no ama emremo aye dene se be ya mo a ahunidie hu sensem konkan ya mo de bola gugu basa nsu otu na yiri fa de hye won kra no eso betumi ate anya hwekura no se yentumi ntu ase yakura na eso bete ama ye ne nsu otu yiri fa ye no ebe ko fom kura nye easy kura na nadbom penifo National Disaster Management Organization womne yaso ya mo hwe o man Ghana atoyenchema boafo omono no omudwumadi omudie no asem tu obi putupura na makwa akọbọ aba omoa Zoom Lion omusido man Ghana ya tana yomo hwe siesie ho kama prapra yi gatem siesie montene nyina Zoom Lion fo no woman launch multi-site drain cleaning and cleaning exercise to keep Friday in Accra mambo modern site kama omuti gatem baby omu siesie kan botumi akoto ball egu se be ye nsu ato yiri fa de hye wankra no bibia be ko ankan ama ente sa de a ye be so me ehuna mane pa koso ehuna mane pa na Ghana man pani kirem se yemfa ntum anim se emfa hu ne de asie ni nsu yiri afa ye ni amane ye hu nyina chi no give thanks to the God give thanks to God despite floods death and destruction Ghana man pani kirem se ewom se nsu ato ema nsu le yira fa nipa ekumu bi enipa japade asen eho kire pa na nipa namu de nanso ne nyina chi no yemfa na asema twede ya mpon yakopon efiri se waye bi ni nyina mu omampe yakopon aye bi nti ene na se na me wafa system Steve Mateo akase kirem se insu yira yiri fa Ghana de hye nyina no yemfa nsoromo emfa mmo me wafa ase Cecilia aba apa ablada pa no ba mkan sa abna pa kwa shante mantem dia sa Cecilia abla pa me wafa Cecilia ablada pa kane no manga no sofo no hwe atena yeso e wo MPP amanyuku Ghana man pen dada na nadan kwakufu ado apen so no mu kirem se yemfa nsumbo ni nyina mo ne se sika aban de man ne se konfa moa ne yemfa nsese yatena ye na ahunidie nsem konkan no maami di sika to ba pem samre e kire din kuntabuo bi anya adwuma endi ye dizika kwasa yemfa nsese yatena ye nhwe na mra bi nya adwuma nipa obada no wadi wabona funu ma se no wadi afam kuntabuo ye nchi nipa bia sesei asem na kwasi sen akosi sen o kirema enu ntina nzo be o si nzo ne be yira fa ye de bia because sabi o ma ye tima ya ma ya adwen anya adwuma ye discussion ni pansa so mfa nkwa ye adwuma sika no wamfa anye sika no so awadi ya nchene nye sika so ba pim sa mre yin na ye si wan tansa na so tentan aya na nsen tentan ye hunu so mfa so bia entini sa na be ye ntumi nya ho nso be yira fa ye de bia because o ma na ye tim no we are not serious mo fa ase Steve Mateo no wadwa bruta toto na adwen sa ase ye nye serious ntinso ne ye ha ye be kwaso yiri ye ni mre ye na the national voice kwakata no dibia ba
dibiaba pa dibiaba no mu kirem say me wa fa say Richard ni ama queen sensem na o sensem na na ne yire dada adwa na gyan kudwo so mo transfer ska bi fraudulence pa fakadam ana o ma transfer shares akoto a ono no wo no ekọ ono na ne sa ne micro credit wono enti we fraud pa na kwa krache no wote wo ye kronfo pa dod na kokot na kwa gine sika ni Richard ama kwe ye kronfo pa sana ne yire dada me wa fa se eye dwana kwe eka kwa gine sika krono pa na wo bono no ye kronfo now mu kirem say edubu ahen tried a year records over 60 contradictions between Attorney General and his own witnesses. Omu kirem say aka no penipa no da a year national signal bill. National signal a year bill. Opinion ni dinde edubu aheni ne nsensem na akokọ to say wadi Ghana sika bo man kro no. Omu kirem say a year ntansa pole di osia sister a year charges and mu kirem say contradictions nkwa chese abanlo ye pino no kwanso osofo a odo manga na tenten ne so Dr. Dominic Ayene omu kirem a papa hu boto no for kranhye mu ne nsem no waye ne si one time ono akwa na wasan besi na chi mafom kwan ase mo fa se patience nya akonwom mo afom kwan papa yi kwa na wasan besi na chi chese na sentente hu ba biam fa asem ne mfa chese okwa aha no debi manya ne sa na wasan san sa omu kirem se ne witnesses any onu ankasa otemuafo pe no da asam na no jeze o ma ya nyema wanteze mu hu ba bia a jeze ye hu de ekọ ene ade edo hwe ni yi pa ejuma ya na ho mu kirem se yenje da hu no so mfa so bia wa ya ne o manyina si wantan onu ankasa atwa no ho akwa no wasan besi na nan aso bia motia afa wa yira wo folesim e motia yira wo pen wa kwa folesim da won kwa folesim da ne mo fa asi ya de motia de yira wo kwa ya asi o hwe omo yira wo saa na omo do kwa saa bedu baabi no behu na wakwa san besi wuda bra baabi a wo yira ya na wasan be pie honom utumi kwa se ha de me benfie bete sa manfo kro akasa wo be hwe abo se wasan be pie da bra wa bio e ho ne ye fa ne sei nko besie me kwaye amasan ba obrandi ma chinchini enso enkosi aga omo se sa na case na ye ase moti ade wa yira wo forest me kwaye mu no wo kwa na wasan besi wonam papa no hu baabi anti asem ne de aya na aye no na the Melidian kwa kata ne di biaba obono homa ne say the truth behind the news na ochirema adanse asokwa agenda 111 project faces setback as illegal miners encroach on surrounding lands dia yara no yadi ka kada wada ko anka tanim di se mompa sabia na galamsefo hia asase ne de atufum agudie nti o ma hya se etuko na nkyena mekoma tutu dan nyina gu honom eyi iska akọ e wase nyina de kọ sanso na edubu ahen ene Attorney General contradiction hu sensem na yebo so no so ade abasa dada na na Alexander Afenyo Maken dom kuma e wo mahwe badwam wanu banu tino no kura yenso na ya de hye wonu afutu mahwe badwani wakaza ekirim say Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ena wo mai Ghanam akane omampeni be de chia ne kura ye mprempren otu franka ede ama osono kokrukwa manyoko empepa manyoko no okirem a ne edifa abefo kwan fa to di dwuma beja digital no aboa pa into kakasa ye ewo eye UMAT University honum no okirem se obesre Ghana fo mama homade a ne mfa ho mfanjim fise Dr. Mahmoud Bawumia ne hye pa ne support twa ye no aboa ma na Ghana fo mpempem ye adwuma abefo kwan so a online TikTok ne ade manfo di omu di bruta ni nyina Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ni swade hunu tiankopo ya adoma 2028 mo san no ho a ma bregu yama papi na ho so osese wosan ye de to aso ti mo mode yansan fa ne mra na mebunu mo de ne ba oye mebunu ne choice se Ghana mebunu bedi ya ni nyina begina Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia so o ma aka ni nyina no o mo mebunu wei ye onumnyamfo mahye badwani de ma de hia wanom ewo efutu onu kran so na edom kwa mahye badwam wanom pa no di onumnyamfo
Alexander Afenyo Kwamena Osahin Marken and the December Tuja ewo di Meridian Kwakatenim na yempiem ewo di Chronicle Kwakata no e di Ghana mampeni yem papa John Dramani Mahamanfuni ababe Tuja no chirema flood disaster in all things give thanks to God. Mahama urges the word of God to comfort Ghanaians. Na ochirema ahochira ne dia ba enso na nya yiri enipa wuawie na ntine nyina mu nyama Nyankopon asem kro na chechire yawere ede na antu Job ne ma na japade nyina dakro pachire din ana Satan esan so de nyado a no ode ko bobodwo ma ne hututu akuro basa chese na japade nyina hwere no ne nyamwa na japade ne ma ne nyina koye na ntine nyina chi wampa ne Nyankopon koso da Nyankopon asede ya emre ne nie de atu Job na busua ne bi na atu yi te obesere man Nyankopon na asede ya ofadi ono betwe manson pa Nyankopon na ase onfa ni agro nti osere yen yesterday yankanfo Nyankopon visi wa ye bia mayen na yena nase ne yensan fo man kwa nanim no nkoso anso ma ga na taba kwade atabanso no mfa yenkwa yanim kakra te Ghana mampani sei yemfo ha no to nchen ne ne Nyankopon visi Nyankopon no matter what the situation no wa ye bi pam eno ya asema eso ano pay the Chronicle Kwakrata the Chronicle Chronicle no Unim Chronicle ni twi said ye kano ye kana blessosem Chronicle blessosem ni twi no te so mo de bae no Chronicle fo no so no fa se fo na no mo wo mrane kakra o so mo wo mrane ne ye the true independent nti omon sama so pa na de asomwe enye easy kra na government can't justify fraud debt with a physical discipline kojo upon nkroma k1 ofun say bi ma she badwana kran ya kane opapai no your minister for communications oba adwuma panyon na obeye minister for information rather na osan beye adwuma ewo works and housing ministry sese yi na ben ni so ndisa asofo adwuma no efiri ni nsa na mom sese no ogudu so aye ofun ase awure bi ma hye betwani no kirema aban de na yachitie enimpa wu isu afanipa but aban hunfun so no ankasa aban na yeda there they can't justify mo ehu wei enya nyini afo asem bia ewo hodada hyehyɛ pa manfo enwu akwam na no an yehuni nti abesara ban is about time say enya mpaebo asem o we nya from anopekop mani mire mpaebo ne akwankyene hyehyɛ pa na esem ye gates nsusu amuntim munyim na muntrem na monhwɛ sɛ mna bɛyɛ adwuma manim asa na manya ne sana de bia asem ba yesa ba justify na da enko ba bia bejira fa ya fi bia sisi akura me kese metuofo de nkraba sisi a me wire makokan makohwe do mo dia beto me hu me nya notification sisi a wo mo x Twitter mo ni bia beto onom ye nim se nsuo na beto bi o se dia se wia nso a na nka ye na nyame ase wia dia nka ye pe sisi Ghana fo hia nsu bat say hu say last year na I mean fie bepe ni nsuo nse da nto de akuafo ndo ba ye krom bregu ye sisi de manya nsuo si manya na bribra manya bu so o me ye hia nsuo a ye nya wia na ye ewudi ama ye Gamanche calls for national unity against Accra flooding. Ti Gamanche. When he pop on the dankre bu preman temya no. Senior man himself. Say kutu, say be bam. Ken, take it through otosumi no tirema. Ya best rest o man nyina beye baako. Ne ye yamanya sama to nkyɛn. Ahinsie unjitemu ato nkyɛn. Ne nyina ye face the reality. Ne man kwayi. Ne yemfa na mantutu yi ne mwa na nkrabu man tam nsu ato afi bi yi faye no. Ye betumi ase ho kwan. Enti we ye nsɛm a the Chronicle Kwakata no pay obo no tofa ye de bi asomwe. Ye kwere nko pie mu e the Daily Searchlight. The Daily Searchlight. What no touch ne ko Searchlight na so. No de nsɛm pa de aba. De nsɛm aba. Na nemla ne say in service to God and country. In service to God and country. Wanom esom fa Nyankopon so no mosom omanya ka ho. Eno ye the Daily Searchlight. Ne man no. Na some of the abani. Flooding Ghana's or say flooding
Ghana's politicians have failed. Dr. Ansa Asante. Odamfinfin na ubehu akane Ghana mampeni data nana adodankwa ekufu atom. Ordinansa esinani ase ena ode space asene Ghana mampeni data chirem se Ghana fo nsema hunu. Ghana fo mekaye nsema hunu. Ena Ghana mampeni nyamba padwa no dra mani mahama. Nimfone da ne buafu bruta wadwa Ghana mampeni adwa pam. Nanima ye basa. Nanima ye bisi basa. Ene ya katafata sumyenu. Ewo the Daily Searchlight. Ena Ghana mampeni dada chirem a mampeni se Ghana mampeni dada mamu boni nti afi kura nso yansa danto. Chehye pa wanye nti ena Ghana nso to anagidi faye. No mampeni dada chire se mahu mekase openi obedada mo se mahu. Ena odi nsesi na ne Ghana fo mo hwe o. Mama come and see. Sa na waye woni ase. Ana openi nya sa na waye we. Na waye. Ena da ho no. Ghana for come and see you, come and see. Ena mu chirem say Dr. Ansa Asante chirem say, "Hey, ensu ayidi fo ade hye mo wankran. Ene Ghana mem ya hodo ni nyina no. Openi yi. Nyankopon ye we. Enya boni bi na obi aye. Enti ni Nyankopon punish obi a. Ne kure pempen wesi ni pen. Ose manyofo na di Ghana fo hwemo. Nyamanyuko baako. Aban ko na aban ba. Aban ko na aban ba. Kwa me nkron ba bre so. Ye huno ha we. Eba ne se ne kabina menka bia mamuo. A obi atumi kire na adwen. Ye de mra beta ho. A ye nhyehyɛ se. Obi bu mra so a ye mfa mra mfandi no. Patapeapeto ye mfa mra mfa nworo. Na o me ho ntoye no. Bapim sa mre. Dia manyofo nim. Eya wo munkuto de. Ni party bedi yie. Na wanye nipa o betu franka ene nyamanyokuo. Tumi nko an modwen ho. Ghana ni mabro wa ho beto no pa na wadi ye o man mu de. Akoye sunne fo mo ho kra. Ade say free hanom woko US. Aje won nante na eko. Omo chire ma sa na amanyofo na ye wo men politicians na omo nwene Ghana ni bia ho wo man mu biu. Omo du furu pe. Omo ye die. Omo betena konnwan so a. Omo nya konyina mo kasa omo sie obi a wo ye kanini ese wo som na oman di. Enso som a mo usumi ye ni yeda. Ghana for se na politicians abaso ma ye di ye wo man nyim. Ye ni ye. De bia mo na mo kwa na ye gya mo kwan peche. Mo ba ye hu ka mo dem. Mo ba kwa ni be hu ka so mo bedem. Sa na ekoso MPP NDC amamwo fun sa no pani chiri mo dibu Ghana. Na Ghana fo abra bibia be sa na yakoto aba. To chiri man so na yiri fa ne de fort no eyamanyoko MPP NDC fo na ye Ghana basa. Wo mo na anya ne mayi. Mo bia mfanya nkankopon pa bo bia ni ba bia mo mfo bia nkokyekere nkankopon. Nyame nye hwe. Mo amamwo fo na ma Ghana fo ebre. Eye simple kura. E mo fa si de betudwa. Mo nko dwedwa nkankopon asum. Mo ana manya ne mayi. Ekire den. Na Accra Fraden a national security threat. Henry Kati akane interior minister onu kura yen so no ya machebe dwane de ma de hia. Wode mo ayewa so central. So no ayewa so central. Ubomodin awudama kwa ala dwane ne potema baka junction watasa no. Dan ho no ma de wurawura ma. Wode wurawura ma besen ko kutuba bi Accra New Town side ho no ma bebie ma be kwa car price ne ade. Kwa some part of TikTok lane ho secret side ho no ma kokokromem de ho nyina ye dia. Eso pa bele mpe ho nyina part of Doguru. Ni nyina hyem ho a ayaba so central no ye mahye bedwani wo na omututia no 2024 lusu simple kura. O kirema insuo na ejiri fani pa wankra ha no eye national security threat. Ahoba mansam no ehu o. Sese woda wontumi na saa o. Se hu se nsuo amuna na wote ala adwo. Ensuo no bebia ate nsuo to na yiri fani pa madofo won na da. Woda won na kwada na yade be kan. Tede bia hu se nsuo ne to na wakɔhwe level no bebia duru se. Gasa na yema na ene ye ni kan to fast ni enwane. Inte national security threat. Timpenifo hwe ni yie. Mu hwe ni yie pa. De bia betena se nsuo yira fa yede a enye kra. Na military form penifo anse fanto Ghana fo anim. Sa Sahel for extremists for no. Etuatifo ku ahodo a wono mu dinsem hunu wo soro ho no mu kirem se wo ma sane a wono mo eba eye omo sane ba dan o. Omo keka ba Ghana. Etuatiku ahodo a wokọ Sahel mpotem ho no mo no. Bi me ato wokọ amama ahodo bi se Burkina Faso Mali ni amama ahodo no Nigeria
etuatefo mu kunkum nipa jimi no they are descending omo advance be ni omo ben Ghana enti ma ho ba mo nsem ye den enyere sese nsuo ekunkum yen ewia bo na se bibia ya kama na eja ehye nipa epire nam wiem a ebete ato ekum nipa ya fa fam so tukwan a accident be kum yen sese nso mo so mo san asane aba ese enya den bio ese mbase nya den that Lumba nyom menya den kra ede na menye ese de asa de no asase na mfa ewie mu amfa ejanso amwa yen enso nsusu amwa yen ye be den ewie amwa ga na nsu amwa yen prayer amwa yen be bia ese nsusu asomja kakra e wono so mo so mo sane aba ha omo se mo mani na hodo mo na omo keka banka krankra na mo ma ho ba mo nsam ni se sojafo no mo kra no kama ye se balance no se adwuma na we ho no afi na eba entimunya ward se nu ntina ye wa sojafo no entimunya ward mo nko border no so na mo nko hia mo fast kra na mo prepare kire mo fast monya fast o ka mo kwan kra na the archives ko aka tandi bia ba na me wa fast a ne din ate oniminyamfo Emmanuel ama Kofi Bua eba chebe dwane de ma de sha wana mo elembele abato mpesu aso e wa to mantemu Western region na shama ne potem ho a ekwa Azim na ne foni da hanom on de dikan na mo sa de Azik osei enfoni so abeto anom on ye oh my Ghana's external affairs director ne foni da ha na mo de MCE for eye Nzima East Herbert Eyekwia Dixon foni da na kwa kata chirem say go away, our forest is not for mining. Go away, our forest is not for mining. Omo chirem say Jura youth tells a year better land Ghana mining firm and collaborations. Omo chirem adwuma ko bi atufu magudie ye from better land Ghana mining. Omo chirem say wonom person bebo wura mu forest nim ebe to gold ewo eye dwura na boys no ene youth ni chirem say omo nchede omo mpene kura enti yemfa nto oniminyamfo Emmanuel ama Kofi Bua ona hwe o man Ghana yen sase ne yakwaye ene efuma dodode eso ene mpenifo aka say omo mpene mo bia makwaye mo metu gold enya adwuma ebi nsida say yankopon te eso mo bunu ne kra te ase hwe ensuro yiri fa manfo okura o masa de ho nso betu gold omo mpene mo bia nsi forest ne mbio tiano yen sma ba anopai the archives ebo ho amane no no tirema ne mra ne ye profiling the fact nti fact na mo de aba no na we ye no free etu ntan ya o masa de aba say agenda 111 project site turned into Galamsey zone adansia so kwa hospital ho no mo na o mutu Galamsey no anu so anopai masa abosu bio Masambo Sibio. Yanko the Daily Democrat, the biaba oban ho mane say nothing but the truth. Na do de ba ye drugs will destroy you. Mahama urges youth to stay away. Endrada na Ghana man penin na wakasa e wadapon na Ghana yesi wonom na yede bom pa yade Nyankopon so wonhwe support ya hwe o man yisuo asanso atu o my Ghana e de asatwede ya mpon Nyankopon besa ya domsa National Prayer and Thanksgiving Day eto odwa no Ghana man pen de futu e de ma Ghana mebunu ne so seremo ada nansen wonam ne hu Ghana ni mebunu na hamachi a me ba mehia ba ko pani ade ekita ne nsima wonom no ahamachi ba ya no nan eba no onum ho ekire din Ghana man pen ekire mi say ekwanya Ghana mebuna manya ho kwan na nubone eseye no enye kura eti obesere emani wuya nubone a ya twegu ni paduam sika late wi abonsam tai shisha ane tramo cocaine ye hua munyaye na modaache na modegura to pray Ghana man pen no asemo ntwe mo mfro kura na mo ya ne sa daachi a obenyine no wona wana ahopopoesin aise sabro na achi wo obebre pa de enya sa nu bona no twe na emwa ye kura emwa ye
na oswafo no hwe oman ga na meburu ene agudiem nsem so me wa faase eye idi tani di ni idi ka ho aha akasa puni da hanom o chirema government ends Black Stars World Cup ticket support almost Ghana sa World Cup ana omampeni toto ticket di mema atitafo ko hwe no aben 2010 tan betwam wawie sports minister no ase wawie aban nkoto bi omobia bona ye bona nkase tumeje World Cup na afa yetumi anye anya hwe enti nya de obe ko banto ticket zie sika sem no ha adwen sika sem se de anya sa se de mu hono no nto no nyamfo kofi idi Adams kirem se yamfa ntumanim so pe so ko hwe Ghana eni kura ye Colombia match na medofo woni sika atena fie ezi amo se ne boya din Bimukura James and number 100,000, I mean 10,000 Ghana cedis plus. Bimukura James be 150 million Ghana sikam. Match ba ko pe. Hey. 150 million. We go head Black Stars match. Say show ho there no problem. So what you say by any I struggle with form sa ne there. Enya adwuma. Na 1,000 kura no me nko. 1,000 Ghana. Go head Black Stars match. Emfa. Enti zi enya ize kura. Enya adwuma. Ti no o kirema aban tumi emphasize sika we na supported by 1,000 na yi 150 million sa akomo o msa de na o ma no ye di agora na enti woni sika anya hwe tina fie na hwe TV na hwe bi anya no ara no mo ho kra na wanwa se mutum tuto ticket ni ma manfo se mfa nkɔhwe blaster o ye to na mo de yesa no na nipa no kɔhwe na woni sika sayen eye force se board ye agudie mu nsem o kon do na pa na ye de okɔ ye ko fe kotoko ne ha se obi na twete kitimaye ene ane ye kwa ya de nti mumma obi a woni sika nko mo Ghana foto ye hia ya kwan ya se ye opening hwe ye ho kiri yo urade nyankopon Jesus Christ hwe o tem ticket na ye tumi twa ticket mu obi free hanam no ye de na kwatena US ya man ticket on ko hwe bo e wo mla ye hia sika de abobra okruma se e de ade na football for no GF no muntumi nya sika de bi mfa nya se adwuma na na ha so mo na hwe football no sika na ye wo mu no e ko e ba ho na se e ko mo ensem ha nti eno ano no eno de be ya na aye no last one kura ka te twato ni women and leadership wasi form katafata sumie no na ode Professor Jane na opoku ajiman vice president ono kura kan no yo oswafo no hwe manga na humasua so former education minister ni foni da hanom ene wode ya ma Melodina Mahama first lady edema the Republic of Ghana Ghana ha ma ni nyina on the first one on the dikan ye bo Ghana ma on the dikan bon din we say first gentleman of the land Jem Papa John the drama ni Mahama no ho kafo no omufoni da hanom no kirema Lordina Mahama and Professor Jane Nana a symbol of women's unity to say omo ho dwon omo donipa omo boa o man so mputo kwa so say de we omo subante no efe keke efe pa nti Ghana mana maka no munsua e mara mo hinu mo bo mo no mo hinu mo bo mo kan ka say kra twen hunu ne ma ese mo yade boa mo ho no mo nye o ne ma basa sa nti ye maame no mbe no esupa mo de na de yi Ghana for ma munsua na munye bi mate ade a oba ohun za ne nyanko ko na ma se na ni abreko ne nyanko a wade ye ne de na ye basa na ni abreko be se wo de na munyina wa ye pe na ti twitwa konkonsa Ghana ema benue anye bi enti ma na munsua na mo modin am fie nyo na mtoto ne ma na super modern na die no se motumi ye ne sa o man be ko nanim true leadership my ade pa page 2 edema women leadership nemna na ne say empower inform and transform ema no ye bom tidom ye wi a ne ya bom ho kase nsema ye kwaso ne ya ka magana fo ho ye wi a sesa mo hyebere kra nemna ne no katafa to sunsia ewa women leadership ba man ye say Africa must take calculated financing risks Joanna Jan Kujo Amenfi Central mashibedwani Amo Parliament edema Amenfi Central ma ofase Bismarck Bambize na danfo pa no na danfo pa ne ho afo papa hey wa ware won
ne ho afa pa ana na wan twen kakre ho awore ntem sa o kirema e blast so bibi man ya men yani da ho na sika we deliberate ye se de sika shampoo tutuma ase du ba bia nema bia se yetumi de sika shem ye tete isi there is saying say there is no harm in trying edu ba bia se yetumi take a risk one take a risk so unye yeda enti nema pio ho no ma ye se yetumi de sika den e de shem na ye hwe sunsan so de bebra yi ase du ba bia lakadasika kokwa asase ye sa ne de bia ye ma abrofu yi koso edi ye so sa enye fine enti ye say take decisive decisions bi na pagu akwan mu na yam so yetumi se san ye hyebre enti sa de a be koso atena fom abrofu adi teti amayo emwa ye kura ema me dwana jan kudu anopai wakasa kira na adwen wo hu no na eye Queensta maame Pokua Soya we're betting on industrialization with 7 24-hour factories. Ono na waye member of parliament Edema Aguna East constituency. Aguna East former se bedwani. Me wo faase Queensta emamu Queen mu star no. Queensta maame Pokua Soya. Nti o kire mu a seze yi de. Obetumi abete se o manyim nyumakuo bi a eye industries Fridjuma. Mumba akoma be sunsun bi de 24 hour service ne de e bo adwuma bruta. De be se sagana fo hyebre. Aya se modede mo men. Se modede mo men pa. Katafata so nan wo women leadership work out na ba mania no pay say. Ghanaian women turning away from traditional way, a cultural identity at a grassroots. Omo chirema Ghana for man say no. Omen na na matre nkunya hyehyɛ pom de gu kwan mu ne nneɛma yɛ o man Ghana afade na asɛ man sisi asɛ yehunu o mo ho bie wo de obehu ayɛ ntade ntie hyehyɛ tetetere ma yito na de ba kokora wɛrɛ ho sɛ nanse ne huma ne bia unim ntade o mo hye pia bonten anda we kyɛ sɛ ade a wo ba hye wona tade asɛ no o hye na eyi ne ho sabe ne tɔma na dam na himfie yɛ bom na ɔde nam krom adia ede me wafa mi huni openu nam koma ya bro du be nam krom pa me ne Hitman ya nam krom ne ma ye hu no in fact okoda na dwopa na ebo playback kire wa enya amount mi so dai papa kra enya fine it's so bad na enka African we kama kente bi straight ne kaba bi ne wapam kama na abaya na hye wo nam krom a ne fe ema ya yimpe okwa aboti fo ntina akwa koto anda we keke ebi kura sabi pint kura onhye bi pieto kura onhye bi na wa pam anda we nguto na hye no na wa pesket tetia bi eguso na ode nam krom sa oba de nkempani se yeden kata ho yeden fasie akata sie oba wa kata ne ho yeden esie enso mo fa asifo ente sa ede mgu asie se poto na mo de nam krom sa why ede na yehuni ndom besere na matre nkomnya mo nso de mate na Ghana fo yentade ne ya hofade ne ma ye ne ye de ye ho no ye ma ye ni nso abrafo ma ya na ye sa ade no obekọ beach na mo hyehye mo ko mo de ko beach ne ade a abrafo no mo ni hu ade o sisi ma ye wona sunya okrom ha wonam krom ma ne bre ahyankafo no kra de nyame nko a bebre atoka to atwene ntalefo a hye ne krom ti emo ayen de mo hwe ne ye enti anope ko aka tambo so no ye nyina we su ne mfa ne nyina emfa ensi na ye disie no se de munim de bia da mo fa asefo no tisade ya nche na wonom e de aba omodi birthdays ne de aba nti omodi aba nkwa de eden a ese me hwedem prepare kire ma wonom na me so nti me wofa hwe ho na me de awoda ba ko mienu bi aba na me mode tew na DJ Hitman e metena se nesia nso TikTok president so aba TikTok president ono so aba fia hanom mesro hwe ha ade we na different hwe na wan famfra na no I said ye wodi wi eko fresh gale to betumi abodam nti mesro famfra kura na be hawa ma na no pay be hadwen me wa fa ase ba ko edi ne birthday ne den ede Adai Godfred senior Canadian ho na ne do afra ne say great spy G owo manso data no na me wa fa ase Samuel ofolibo aten echire mi say me wa fa ase ne den de Adai Godfred senior adodo abon man say great spy G a owo manso
data no nyame twede ampon bese ya dom e de afe baako e de aka na mfie nto man happy birthday nyame nhye ne pina woda no wanya no soronko ekwatenten onye kire mu ode na twede ampon yankopon ano pay onfa no no man kukwa mu mpaibo nyina no onti emfa mana so happy birthday once again to you adai Godfred senior nyame nhye pina woda no wonya no soronko samro furu boate na difi asante mantem kumase edeba ebesom yen na mo fa san dindin eye bema hana owo manso akwesi so na Mr. Nkroma on so manso akwesi chirim se ne nyankopon ede afe baako ede ama na ade nyina bema hana nyame nhyira opini wa woda no onye ne soronko nkwatenten onyini kire na osoro ahobambo na nyankopon onfa endom wo happy birthday to you senior man na ho fedu awudin ede eye bema hana a wo manso akwesi so we free Mr. Nkroma no so manso akwesi so no se yemfa woda we no yemfa emawo na birthday twato ne kwade ama eye Kwatebeka hima yes Kwatebeka hima yema on happy birthday no ye broadcast journalist osanso eye content creator ene nyankopon de afe baako e de aka na mfie ho enti mo fa ase ba aguden e de Kwatebeka hima ya menhire opini awoda no onya ne serenko ekwatenten onyini kire na de peye srade wampa bone sei ensremhwere dwuma na wo ye nyankopon wa nim dia obetumi dia ye ne mododo dia ye enema ye de no onfa bi mfa nka ho happy birthday enkofa mo fa ase ahofadua Kwatebeka hima ya menhire opini awoda no onya ne so ko say may God bless your new age with good health, more money and long life. We every combat no say yemfa woda sunku we no yemfa emount so DJ Hitman yenyina we so na yemfa ko aka tambo so anope yensa kan ye no yemfa ni nyina kodo ma men kwa ma ne so anope na endra na nkra beto dwa se National Health Insurance Company for e de sambia beto dwa se victims a yen subran ye to akra na wo ho ekadwe mu no wo ye free registration e de amano yen kwa ma na so na fe ne PRO for the National Health Insurance ora cheba for ending command pay ora cheba for good morning. Morning, many. Na anope wapom te say. Na mi adom ye ho ye na monso e. Na mi adom ye so ye ho ye papa apa ye samu akwaba e de aba Anidaso Wɔhɔ mu bia dwumadi so. Na je so many. Right, and run ye beto dwa se NHIA announce free NHIS registration for flood victims a wo ho ka adwa mu ebra esutobere e ba ye na e ho komo no te say. Menya wa menase na menhia tie fo nyina. Kwasem ne se obi kan penifo so nyonko da no da enyina ye hu atore nchema ehie eye na no juada na se ne nsuo no eyire na manfo japade ne ade bebre ya etwena edeko aba no sia wo 3 categories of people a omo betia affected obu ha won se all card ni dey active nsuo na fa ne ko se de we kan japade awodo awunya credit ne ko nanka emie card sade ne ko obi on so an card ne kran so ewu enenya sa abre kran na aba be sine kon so se on chame chieshika no fen renew obi on so kran onye card ne bida na sabi na on hwe ni mkra ke bc bebre na da bontin enti ba ne sa bon sade ya de nketenkete ni ade ohwe fi ni ade atwe be ya correla ni ade enyina be nemu afena sabi wona wada bontin tuntum ni ade nyina be ha won dai na yansu betunya ye mara ye onyonko da no da anonti na opani kwantira for opani or da health insurance anu ura Dr. Victor Sai Bampo ene ne penny for tena no so da bi mara so ye nyina yesu eboa ye twajado na ye ni anu wo akadua mu no ye eboa won dia ne kakra yansu betunya ye as an authority a ye operate scheme ni se ni anu wo akadua mu nyinara card no ayira na ya active na ayira yanya man free ye na ne de ye renew man free ye na only be crown so no ono so yanya foforo kra ma no ana yenya bi ma no kwa se ne be ya so nyina wo ho dodo wo mra wo akadwa mu ya nya fe na ye san so aba be ye sika sem no ha ono dadere e wi obenye sika de atua ayaresem anonti ana we are encouraging obibia senior dikan ye mabusia wona busiafo ehwe won kwane yakọ ye ba wona won akadua mu no nso no ye ma won ko se na mu se ne obi biara na hododo no ana se bi kra won twen kra na ndo wansa o
wohwɛ wo da abɔnten ne adeɛ sɛ ne ɔte bia mu ne adeɛ teɛ ho bɛhia sɛ ɛsɛ ɔyɛ hwehwɛmu kakra kɔ health insurance asoɛ biara na kɔ na kɔgye wo card nea wo ne bi koraa no nea ɔwɔ bi nso a ɛwo no nso no wo nso bra ɛsiane sɛ wei no ɛyɛ specific to saa victims nti wontumi mfa ɛyɛ code no ɛnyɛ ne straight akyerɛ a wakɔ any of the nearest facilities anaasɛ district offices no na ɔmo ankasa ɔmo ahwɛ nti ɛn district ahodoɔ a ɛwɔ saa mpɔtɛm ahodoɔ a ɔmo aka adua mu titiriw no deɛ ɔmo ahyɛ ase a ɔmo na ɔmo kɔ round a bebree na wɔyɛ as many as can also come to various district offices no nso wɔmmra na yɛnsɔɔ n'asene na yɛnyama ɔmo nea. Okay, so registration period the last for how long? Near for you, they are targeting especially the victim prone area. No, and so as long as I bet me cover the number of people now you're targeting, and who na the clear with timelines for now. Now the focus is not on the timeline; the focus is on the target group. No, so maybe bet me as many as we can register. This permanent penny for baby I say they call Korea. Probably no. So Ghana ni woman the timeline so any moment it can end any time. In the best phrase as early as possible as we nemoti enka DLFM near the two anamo and you are going say or train or tran makwakoye obete and nana me wa gadro mu no yen two anamo ne enya ne preko. Maybe as a banner sempre the first year fancy and you're saying oh samba boy and okay. Now, Obi Sasa, what is the criteria for selection? Obi Aban Wakaso your victim now more register no. That's a good one. The issue is that yes, Raman for maybe eba na obi any bresa. Aya na sabi no credit here. Nemum the focus nepan districts ahodoa ya mapi brina mapi into some district. You name looking at the statistics now Ebano where district ahodoa they are the first target. They are first target. However, se obiba na or say the appointed district or now in district offices any community in California so there are means of assessing the district office and the community unit committee for any assembly members near the Omobua for us to know some part these are real victims and yes there'll be a free baby or the swabby they just want to benefit from the system. In the best research on Kahua and Brasimu yen yamum watch or my yebwa won't count all the Kakran betting Yabuana so yes and yet Yabua one watch home and yes I said you are what baby a year I can so renew dear Naka crab banny to me the bomb can move babbage none yen waka jamun and casamun or Messia MYA. And I think yes let's educate the admonition. Say the Yama one on Waka Jadromuna Yamwa Murada. You. Alright, Cheba for no pay that's a papa panasana becono the obeka to one fee, young fan community. Near Kenya said near the can you see a farmer bushani in Ayak, 1 hour show on other share. Now if you want some watch on the young techie, then leverage the opportunity at Abano. But I keep saying, say, Sabi Senya obinim time or yeni bebano. Oh, that's so now health insurance card or renew no. It's your tutor say no. Ayana at the Arian getting Correlani at their neighbor. And train my name at 2 and son after Cocoda Sabia. We will also only card Nibiana EU, Nafi Baba Jusica. So yen take advantage, yen a preco. A precautionary measures. Senya Baya says Sabi, Yeni be crab at Triana. Anya Shekrano, we are somehow covered. You. Alright, Cheba for your Kasama former National Health Insurance. Alright, Cheba for pay your that's a son your dim como and that's what homobia Jumedi. So be a chadria, your best about China Fia Beijing interim with you. Right, yeah, so yeah, that's it. 13 minutes after 8 a.m. Ora, Naftali Cheba for a Kasama for Mother National Health Insurance Scheme. Anna Yanina Dim Komono. Watch out. Were free registration for victims of flood in Subrania Toyano, 1 hour Honka Biamuno,
where you free registration at the amount. Quick commercial break here back and pay Anidaso Wɔhɔ be a Jumedi no. You better so stick and stay, don't flip your dial. We'll be right back. Minia Femne Waso, anyone make a crack, Namenka, Diofosu Plaza Hotels, 171 Trail, Sawo Pebe meetings, and our conferences are anyhow because Diofosu Plaza Hotels, our very spacious conference halls are a state of the art. Se a comdio, now Pebe, ya, Ubenya Diania, and what de Nemo Sham na Pomudi Womwedi, and now Ope and Sapapa, betray Abojonsa, ya, so Bogo Minasia, Nipe Diamunina, by your form, Anum Dia, Menja Baby, said Diofosu Plaza Bar and restaurant. There was swimming pool, gym center, salon, and member, and a man to Mrs. Wantrini, a fair modern event center. Very spacious with a beautiful environment into musical shows, weddings, christenings, parties, and all your refreshment programs. We've got you covered. Memory fee, weekend piano, live band music. Ahomikawum, nebe shekiu amoniaje, Echegusa, the Ofosu Event Center, the Ofosu Plaza Hotels, the Edai Papa, Inipadem, the Buso, into Sawope Hotel accommodation with a serene environment. Ubenya was soon dia. Bia Punama, a fair 1-bedroom, and a 2-bedroom apartment. Ubetumini Wabusia Abetnum for a limited period. A fair the Ofosu Plaza Hotel, a traquine a walk, a botanso, and a teachum Nina, Okoforidia, a brin so Buyan Wahirase, and a fire service station, no, in a dish anymore. So, Denta, your Frafa, Ubetumi a Freyan, or Mayiso 0530458834 na 0207979461. Email info@diofosuplazahotel.com. Website www.diofosuplazahotel.com. Diofosu Plaza Hotels, where luxury meets comfort. Cleanliness is next to godliness. You are right. Yamin Pefi, a few soldier at the Yadian. So do Hunia when you had any problem. Cholera Semnina a fine deba. Into a film quality, and now the solution is here. Lacat Waste Management. Oh, yes, Lacat. Share Lacat Waste Management. Providing reliable, sustainable waste management services. Unyabia. Lacat anti-fee into your way Fibia Town. Your number one waste management provider. If you and sending out to Sano Bieka. In fact, the expert in waste disposal Nankasana Abano. Among Fifima Yopo, who fin wako who awansna. Mosquitoes are vanishing. Interfering Kakapenina away. A finyadpa into Fawubabo Lacat Waste Management. Ninkipo Ghana clean. In Fifimu Estate. Stores in Menim. Quainten Bola. Pia Lacat Waste Management. Clean Shabu Shabu. Offices, hotels, restaurants, hospitals, bebia. Lacat Waste Management. Ejumera bema wire clean. She omu trash bin ni ye papa ni biakasa. Size bia muhia. Inketwa kesia mu akesie. Inti fie bia mu estate stores, schools, hotels, churches, factories. Bebia. Lacat Waste Management management. Ne was for the whole town. Achemubola same way jume biafa. Shasaya biwo bola same tie jumana siye. With fleet of compactors, innovative solution, on-time pickup, app-enabled tracking system with SMS notification partial. Bin lift starting at 65 cedis per bin once a week. Lacat Waste Management. Ewa hachu. Mabe Junction wa near some J Hospital no. Utumi fra office number no on 0598 610237 or 0543 190 346 from 8 a.m. to 4 p.m. on Sabekayen. Email yetisian@lacatwaste.com. Payment short code with Momo available. Lacat Waste Management. Ejumara nankasana abano. Kroma yefe infie mu ayeni. Estate ayeyopo. Hotels, offices. Yeni fitun kwanta ya pai. Obe reduce, reuse, recycle. Amaya enjoy better life. Jewa bontin won fie mu. Bebia for waste disposal. Bubola garbage no ehifana eko. Eye Lacat Waste Management duty. The services also are perfecto. Into the proper waste management. Now to our one. I'm a 1 to 2 boil and good basa. Comes alive.
FIFA World Cup akansie na dusubiemo deal 106.9 home of legends that the live commentary ebe bro and to way akwanya sa won so bebo wadwa ton de ho dawuro isanse ha no obi ate wonka sika kakra bi na wutua and to won so ye adwumakuo na fe pese wo bon wadwa tade ho dawuro but what dey so be friend 0577 475343 DL Passports DLFM World Cup live commentary Joe Ebuede United States Christian Police Mexico Santiago Jimenez Canada Alfonso Davies Argentina Lionel Messi Brazil Vinicius Jr. France Kylian Mbappe The station with the best music. Best music. I love the music. Best music. It's a brand new day and time to tune in to your number one breakfast show on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ. With your host, the one and only Hitman. The one and only Hitman. News, interviews, newspaper headlines, current affairs, Monday to Friday from 6 a.m. sharp. Start your morning right, stay informed, and get inspired. Only on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ Obia. Anidaso Wɔhɔ Obia. Nipo, sana nina yodonkwa. Danko busane waye, wama mini wonte matete. Nipo, sana nina yodonkwa. Nisrombo, zane nina ya butrenkwa. Kutukukua mamfwe, iwa na somasao. Nisrombo, zane nina ya butrenkwa. Ake, banyeji na wo. Adobe banima ya tia. Itwa.
Minutes after 8 a.m. Anidaso Wɔhɔ will be the biggest breakfast show in the capital. And I'll pay my mini winding come work crap. Give a speak up source, premature ejaculation, sexual weakness. Red run on. I give a speak up source. Bema was so to me now, now, so ye papa. As I want to you batting to me, Kumabwa. Just a web memo. A drama can for the amount. I give a speak up source. Give us cook up some sabab. I don't know, sissy no upon no apostle. Let you know. I give us cook up sauce. I am Timothy War, Coque Howard. I don't need give us cook up sauce. Give us a bamish, no support your immune system. No, I could see malaria, typhoid, and a fake jaundice. Drugstore be a pharmaceutical shop, be a benny be a toy. From 34. Now for bulk purchases. From 34 0543 222 470. Give us speak capsules, give us cool capsules, give us a bamish shot. I pay my main count for Lumba and supernatural mineral water for my Jumedia be a woody upon to be a water. Lumba and super natural mineral water and I make for the amount. It's pure in every form. Just get a grab. Wedding now we party now we engagement now we conference seminar now we here Lumba and supernatural mineral water. It's pure in every form. Just get a grab. Prepare the form. After one small sanken swibi. Now my old friend 0555 274757. Lumba is supernatural mineral water. Abujunsio. Pure in every form. Just get a grab. Yeah, there one crown in the pattern we are testing then there. You demand for her back clinic daughter time that's also bra. Yeah, we are with the chia wunya ya resano. Last stop. I mean demand for her back clinic one new branch here be opokwa semayira. We are expecting stroke. Say stroke no the chia just say Enquires bra doctor say bra. Na for one for time on fan to solve. We see in the year ya. Ya we be a one some doctor tini say te. One so be wafa ho afa ba. We demand for her back clinic daughter time that's all. Opokwa semayira. My doctor 0244 774 282 050 0727 Lady my for her back clinic. Doctor time with us all. What's a bra? Now if you want help.
brand new day, and time to tune in to your number one breakfast show on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ Obia. Anidaso Wɔhɔ Obia. With your host, the one and only Hitman. The one and only Hitman. News, interviews, newspaper headlines, current affairs, Monday to Friday from 6 a.m. sharp. Start your morning right, stay informed, and get inspired. Only on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ Obia. Sabere wo check your time na sima aduasam yensa abapa no pay no wotwe ho Anidaso Wɔhɔ Obia dwumade ni live on Facebook, live on YouTube ba na won so wa share link no ama foforo bi nso atumi ahwebi ene kita won sabos me de toso mienu won fempim mienu ani aduonu si ana pay ye din koma bedwafo atena se na ma me mpoto we wo brofo mo. The Ministry of Finance has credited the designated National Disaster Management Committee account with 350 million from the contingency fund to finance emergency flood relief and mitigation measures following the severe flooding that has affected parts of the country. Not just a buying suya wo hwesika so. Wo man for to samfo edisika 350 million Ghana cedis. Edi amanad mumpenifo so won hwe na ne subra ne eto wa man Ghana a wo ye ne ba ya yantiasam de no wo hwe na fi won tutu na bibia enye kama. Now that follows a directive by the President, His Excellency John Dramani Mahama, to the Minister of Finance, Dr. Kessel Atoforsen, to mobilize resources from the contingency fund to support immediate relief efforts and strengthen flood mitigation measures. That is Sanapay. Ayenad Mufo, directive from the President, His Excellency John Dramani Mahama, Siwama Wonsika, 350 million Ghana cedis. Nyesika ketwa. Nani subrani ya toye no. Wonhwe na fe wona wo hokwa adwamu no. Won fam wo na fe won fa so nya totoye. Na sadie ebi ensibiem. Ana pa insure ba kwadwo sambi atena se. Kwadwo mache. Yeah, Major Sobra Cobra. Kofi, good morning. Good morning, Hitman. Kofi bi aboko dia. Kwadwo mo so apom te sen. Yeah, me adom bi aboko. Ye de nyankopon ase. Asemo ni fie. Ana pa dia ebobo bado no. Say His Excellency John Dramani Mahama edisika 350 million Ghana cedis edi ato nadmofo account mu sada ne subrani ya toye no wohwe na fe won toto nyoma na bibia enye kama kodwo fa mic ne na mintio bra kobra me na wase na yenchie na tiefo anopai wonom etie yen efre chichiri ene benche ne ngas yankopon o kire de mu fa nchira won mu nshira mu nyina
na edikan amount a wo boy 350 million Ghana cedis a Ghana mampeni yam papa John Dramani Mahama watwade asi won mo say yemfa emu 200 million Ghana cedis emfa nkobo adehye a ensuo yiri fa won no ma say o maja pade no ema won mo ha won yemfa 150 million Ghana cedis ne so enyen siesie na ye ka hodo enyen siesie mse be yensuo no to a enjire emfa yibio ba ko bredi kan no yemo mampani ambase ne na sese wadwene Ghana fo a omo ho aka adwa mu ehum na ansana yebeti asi omampani nsemu no ya pesi yesua de kakra ye wokuo ba kwa ye fa ne said NADMO National Disaster Management Organization itwenity ye kan said NADMO yes ayatyenchemu aboafu ku a oman yewo putupuru asembia to oman se fa to yenchem se nsugire ejato baabi kwanhia bi asi baabi a no wote na ese ekobo a omudem tintiman yi pa wo ne eya hombambuku ne kabom eya adwuma ene police service military Ghana National Fire Service na ade omo nyina na coordinate na omo ye adwuma no na ade ba akọ ne say e kama de say adwuma na omo do functions na dooso minim say akade na onum ni a adwuma yeso omo ye na dooso pa ba za kakra bi na ya ye hu firi omo nkan ye beti na dmofo nkan bia na ensu ayira ye kofo obi afiri mu rescue na na ye taye den ehu no dodo na ene say yemfa relief attempts enkoma amanfo mo ho aka adwam na ye tate na dmofo nka but you be efa ne say preparedness ete say omo tumi boa yen omo bo amane omo hwe ne ma bi ye keka kọ no ye hwe ewiem nsa kire ye ekwe na omo ne ada agencies ye adwuma enti ase ye hwe o my Ghana ewiem sa kire yeso e de kyekye ba wo ho kwan se omo kire Ghana fo se afi se de ne omo ekro no munya we sei mensini bia no omo wo NADMO wo ho no every district bia na metropolitan na say municipal bia ne wo NADMO a penifo omo ka assembly no omo original officers and so yes and omo hwe boa se be ya mensini mantam ene omamu no nyina no ya ho boa na ya ho siesie sato yenchem mi ba yenkyekye pa se be ya sato yenchem na nya den emeto yen enti eno na ya ho boa ho siesie efam omo wasede wo ho ene esan so wo eye public education ese mutumi kyerɛkyerɛ edu ba bi omo kyerɛkyerɛ sa last time obeka ya ba kwa ye from say ye friend ni weja gbawi municipal ho no nso ka bibi kyerɛ yen yes ahosie ni omo eba se nipa modam ho so se be awareness no omo create awareness e de boa yen kyerɛkyerɛ yen se ni ma onima wi no se yetumi da ye ho so but empensen ye tate omo nka eno obekwa na ebisa ne sa akade ho sensem te sen o se ye mfa nto ho ansa onim de ntia o ka sa yes come foforo ebini ho that is the reality omu ni akade na o man de no kura wo mu ni se abanyafo adwuma no se obeka no kura sa uni akade a ye ba yi wadi ne de oba betena ho no be defend aban no aba oh how oh yes esa na te ye wo manim Ghana sa na ye kono se wutra yan laki mpo na ebi adwuma bi a hya wonsa no aban na ba wanyi wadi na aban da bi na de okotena wadi opani ya me anya wadom na wakasa akade ni hu a wa hwe ade enche ho so ne ma ho no na nse odumja Ghana National Fire Service ya ka na nse kwa na munya kokuduro kura kan first na kura de o ntumi nka yes akade ni ho obeka opani no wa hwe be transfer we de obekọ no kura wa be nu hu kura ante san so be yi wadi enti akade ni ho but why no mokamafo omuntumi nka woka wa hwe be yi wadi te se ja wo pa wadwuma be nya kra hwe fintin se wo yedi na trana wo ye honhom sa na Ghana fo di o matem enso na o maka de so mo de adwuma no enko ye wo most of institutions bebre na o mo mandate o ma feli ni nyina ya kade a mpanifo ese de mo mo mfa nko ase de ne nko enso mo bo moden akọ eye budget o mo de hiem ye de sika we kwa ha ye de we koma we ye de we koma mo wie na twa foto no wie sika no enko ba bia ese ekọ DLFM omukuto no mba bia sa sika nefa ba kwabra ye hwe NADMO ase adwuma omo ye na ekọ nka ne pa en omanyimu de tete Ghana fo bi sense NADMO ye hwan ma de obeka ne se omo a ato ye nkyem ba nsu yiri fa obi a omo tete nuane ma won sa na Ghana ni beka ana se nsu yiri fa obi yenko gya na yenko yi nipa ne firim obi yesi nsu afa obi akoto ya monko bo NADMO mpani fo am monko yi funu no de Ghana fo nim ye we mu no nim de aka ne de omu nim because akade na ye so made ma wo mo no aban fa amaye na fi mintinsim
Sesi ya Ghana man penin di sika botene 350 million Ghana cedi di asi wado mo say ye di mu 200 million Ghana cedis e kwa akobo ade hye omo ho aka adwa mu enim say Ghana sato ye nchemba ya botent se ba se ensuo na yirafo bi ho no be wakoda no oni dan to mutumi botent manipa no ye mbe hia emo ne anwa ene de wo ye dan a ebekọ emo ne anwa no ya ade ba ko a ene dikan de obedie ehu hia nti emo bekọ anwa bekọ ho ne duru wona se bayere na opa wunya because emo ne anwa ne ade de beba ne de akototo ne de akọ sika ne esen 200 million Ghana cedis ebi wo mpa ebi wo fine ena mo de 150 million Ghana cedis ekọ akọyi gatesim no ma hwe hu ne se nsuo no to a ebetene kama ne nyiri mfa nipa na nya saa na etie beta mamemfo nko machi won na mbetinsi asem bi wa hase na Ghana fo beka ya MPP amanyoko ya benso ena ebeto odwa se na dangwa kufuado de bi ba o manyim ya fra ne se Greater Accra Resilient and Integrated Development Development ya fa ne se GALIT project no na ya ade a omokoje ebosia 350 million US choppable money and 350 million na ye bodin wa ya Ghana cedis but we na ye US dollars asem ne ye kan 350 million US dollars a penifo approve ye de ma Ghana na tie breakdown ni omo de 127.12 million and on board modern spend ye say ho no omo de asha se omo de ye project no and on board modern son tam 65 million US dollars. At the course, any COVID pandemic relief. Ghana for COVID buy, you know, we are naba. In terms of 65 million US dollars. Eko boa, wama mu hoka adwam, se be ya omo betima eden, anhenha wonom. Na omo kire mi se sika no, World Bank facility Emma Ghana 200 million. We are seeing nice crab kubatan. The term sika we 200 million US dollars na mode ma yen. An additional 150 million so mo approve kama. Any mitigation waste management. Ya de beboa na efia agenkran aboso no. Ye tuase na ye hye pama mra ya den eye adwuma. Opening says sika we empelifo gitum mo approve yen. Way back 2023-2024. Omo di sika ibe ye adwuma wo men. Na yebisa ye ho se akosi sen esuntun sanso ne yesen sika ye bodin a 350 million no machichem ye 65 no de koboa o ma covid ha wo mo ena de aka no o mo de ye adwuma no we la komne yebisa se ye de kutitia gates akesiem ne ya ma ya tretrem ya hwese fini ade ne be free monten so ne nsuo to ankan enyi mfia and the question am busa na say adwuma ne ye ani ye o man kasa de so bi ya no you see enya the entire nation e ya kra nkra hanko na de say sika ne ye say adwuma no odo na mehu ye ka say o mo ye bi ebi de o mo ye bi na mom ehwie mu di odo na mehu so ma wo de contractor na excavators wo mu team ni ade ye hu bi me di hu ade anse ye hu bi but sika ye bodin ene hu adwuma o ye ma o man no efaye because e valued for money sika ye de aba no hu adwuma na ye de be den ye de be ye adwuma o ye ene sika o bodin no etali enso Ghana ma no nya se sika na ye de ma mpenifo no ye nya so mfa so ana wede ni accountability say nimpa ye de adwuma hia wo mo mu bunkunta peni bia ode contract ma obi se wonya no odi akire kwahwe se adwuma ye de hia ne nsa ne hu sika ye tua ye no nti Ghana fo enya ho mfa so nsuo to a enyini mfa nipa masem bisa ni after say omkoji sika wo de contract e ma de hia bi no ye nya supervision bi ko so mo bi di akire kwahwe se adwuma ye de ama okobrane no sika ye tue no emu odu adwuma na waye ne nti se de waye ne nsuo to a emfa Ghana fo yetumi ya sa due diligent ni ma men ekire din bepem ne kuntabu onko ba bia se sika na disi ho no mo no ye de adwuma ma obi se won koye adwuma na oye no amwa men enti no
yɛmfa ne kɔgyina mla no na sika bi wɔ hɔ a wasɛ na yɛnyɛ sika wate ho asɛm fine yɛmfa ɔno nsi hɔ na da bi ada na de mo mpanimfoɔ sɛ asɛm ba na yɛde akyɛde akɔ Ghana fo bebree na kyerɛ m sɛ aka de no mo sɛ nka ho Kodo mame massa information we Kata charity charity for abomodin ade items edi aba ayawaso central municipality na niema wodi aba no comprises 500 bags of rice, 400 cartons of spaghetti, 100 cartons of baked beans, 2,000 blankets, 500 mattress, 50 cartons of soap, plastic basket and a bucket and a other household items are Kata charity for the abaso what the baba supported the buyer no what the baba supported for free and to one so nyama what the abano no we yankwan kro bi adoya omo ye dia body wonim sɛ Ghana for do na wo pepa senka asem si ombeboa wonim de ntia omomoa de ntia enimpa de ne besi ni so no mo de si ni so a ekire din oh say oh penny me say ya wa ha ya obeka ya kwame nkoma secretary to hɔ yi so man penny betwa sika bi sɛ de beboa omo a omo ho ka adwame boa ana no mbeka sa wote ye de pa asat no bi se kapre na sankai asemasi yetwa foto ase yemfa nkɔboa nipa mo ho aka adwam no penin obi atue foto ne to enipa obada enimo foto na ya bono ana obi di paneɛ atue foto ne to you see odi twini mi Endra Ghana man penin kasa o national prayer and thanksgiving day na sana o ka asemi na mesere say kanini bia se oda kanini huhumadi na o mama no hoto won na ono kanini ne yakoa esom leadership by example yeah sana tinen sana ese ye o se pro ne kankan eyade a ese kanifo yi o mu firi mu but eye kasa keka na asa wo mo ye I'm just asking omemo na nya kasa wo pani enya kasa amemo is by action de wo ye ne ye kan enya kasa brofo ka ene kasa keke ene mpanimfo ne ye no manyin waka ne kama bet sen ahun kontabo ne tisen mi bisa mayanje bribe no majaje Ghanaian leadership no o maja bribe no je ebe fo adwuma protocol wantua ya mfa military service wo beko we be say protocol ene ne o kaka yesi eboa enso ade ye koso o de opa recruitment ya na nsemeburu sha sei ya mfro o mo na ye mia homantum semeburu a mutua protocol sika no na be hwase me be sifia mana me ka kirew ade na wo ho yeso maka say enye se ye enso mo ye leadership by example Ghana for leadership no example bi anim pani bi ani Ghana watumia da any leadership example bi a kire okruma ana na nso to na pani ko a ponzo pese ohu se de Ghana aha na nkra ha kese na ye no anti prem no ko jo want to prem obey them nya botre me ba oh view of the situation me ba mbatete say ohu area view of the situation better na me boa be so wo wiem anti prem anya comfortability no wo mu no abakojo say nya botre ma me Ghana situation no man pe no pese o kire me sent dada no onim se nsuo to a yiri oya we you see me pesa me tira we say tie me ye do tie me pesa me tira we say impenifo no wo nim situation dada enya afi ne betina wiem akoba pro that is the reality did you pen no kra no wonka wo nim saa sika ya MPP for ye de ma wo no ma adwuma mo ye nya so mfa so okrum ha ye ho kire yen o man penin ye campaign ti aye I am telling you today o kan ho asem o kan ya ka asem MPP abere so amemo bo ne ntinso nto okrum a ye te ye inso yiri fa ye o kan ho asem oba anya hwe kura veni 2 years ne yewomi ana meboa e de nhyehyɛ na o ye fa ho a inso e be yira fa Ghana fo no e ho asem ni ye enya wiem na ye fa na ye de ecoviu na ye o but o mo ya we o mo nim ana ne ya weja o mi nkotu weja gba we ha o mampeni emna nsuo yiri ya na wo kasa no o bi e dam na nsuo yiri fa ho asem na o kai o se nya engineer no problem meboa I'm telling you that's what President Mahama said o se nya engineer no problem na ye nipa yesu ene ya ban ene ahemfo tonton saase ede mani pa ye si dansi ba bia enye se ye si dansi ene ye ne ede baller egu gatam assembly so more permit that's what the president said enti afi ye kwa wiem ansa ye hu ha na this is my question womanim Ghana man peni yawe situation on ground onim enye wiem e be kwa ansa we hu problem no ne kura ne say
They are not ready to solve our problems for us. Ejame yabasa. Omunya ready to solve your problem. Omunya ready. Omunya way. Ghana man penny John Dramani mama ba first. The second year. Obaza o tell me say Ghana akra no flood no onim. Onim. But so was for the ascent. O penny e. Wo de adwuma ma Obia. Wo de adwuma na man no. Last me catch ra wa hanim DLFM oyo penny bi na da no. Me boa. Adwuma de sha wonsa na wanya ho na wotumi se otumi ka ho asem kire wo. The other share ones na. Maybe a report nenko. Report nenko penny ade adwuma ma obi no so onhwe mu hwe se adwuma na wo ya na so. Ana why dey do adwuma na share onsa na so tumi adwuma dey. Wan timi anya me a me de share onsa na se me gifiri wo nsem. Wo man break akra. You see who? Mama yanka no krencha ye ho asoman. Me metu me ntan bia. MPP onya hwe ma me. NEC onya hwe ma me. Me nkwaje obi asika. Bega ne ye moboro wo fie no. De wo bre ne ho asem ne ye kan. Leadership enya se mpanifo mu feeling fa no man man huna mani o amemu no se yeka obi ye leadership a wodo ho ya akoa yemfa Jesus Christ ene ye papa Muhammad enya hweso wo do mo kra ba ya agede se chitafo no bedi ye sa nete ba Ghana ha nte sa penini ba o make sure hu ni se ka ode ba e no Toyota Vita obekọ no da V8 sane dan ba ko obekọ no wasi 30 ensase ye tre obekọ no wanya by 100 lands watoto plot watoto aguo sa na ekoso aya hwe omasetenem won be di tumi wi ahwe omasetenem na hwe mra na omu ni tumi no just ask yourself say kwa be na mo fa so before and after na Ghana ni so obesom no so wi ye no so ya bi se Ghana ni no so ya na setenem tisen yen ya da na kraman ya sonmro si ye chi se mpanifo na da na sonmro si ye chi e na mo twe mu ja ento mu wi na mafu aboma na Ghana ni no mo nom na hunu mabo na oda fi ono wawu you see say 200 million na omate say yemfa nkoma nipa mo ho aka adwami wo de wa ha be hu asem enipa sika ne besi ne nsem no mbe reduce amount no saa kodu the last person obi ka so chene so obi aso na me kan won ba titi sika no so saa kodu the last person e bedu no obi kura nya bi okuruma enipa pa mo ho aka adwam ankasa pa ne bedu o ha omunya ade o de ye wo mo no the osa story between abem penny so bad asamu see ahokyira ba Ghana ni nso ayira fa no yemfa ye listen ko ye be wie no na nipa kitua bi na enya sika no so ye be bu nkonta ma na super pe obia saka e ho na on be hu say listen nsama adinya piem sa na ekoso a coefficient yes coefficient of 7 ye ntumi amfani solution ne da bepem na ye kase kosi ante chi abreso menim say DJ man de onya sa de bepem na ye nyansa e wo kuruma ba kobna ti see ye sa de 150 million Ghana cedis e be yi gatesim woni ma de ha o man no se opani ba no twa foto e di si wasade we ne yemfa anya ye wie ne ye di sika ne kwahye obi nsa so hwe no onye we ya ye wie yemfa ani ne akire bio e free so la kwesi fom obi a munku ntanchire obi a sika ne ye gya no kwan se nkwa ne ye wie e kire din e ye yo anya yo ye nka ho hwe enka ne za bare sa se nka nipa e da prison opani e se nipa tumi da prison o Ghana e se nipa bi ko gina sem di bia sika e dia ma o so mfa nko ye adwuma o manfanye but when na de hwan kokoto no wachi me amba mechew nti preto yawa omuda sa campaign ba ubehu 2028 say wa ya we are all here to testify ya be we hu ne mabekọ so okruma we ye say ene wa ben so na wa nya we o se nsuri ya ba ya kan je say MPP so mo opposition me bo a so mo say Ghana man pen John Dramani Mahama na anya ne o mayi na man so yira fa ne won te so mo ka yes na mra o munya chance ne de no mo so ye fa ho what asam na sini o embra munya chance asa sika na mo koyo mo de yeden se mo ye ni ya mpa enkensu atwensa kan nyiri mfa yen ananya sa na tie o mampani so ba hu so manya ni ye no so kan ho asem na mo ba no so tu ya nsu asan yira fa yen preto mate entime de se sika na de o matwa ne mo se ba ye pa so mo de ba ye adwuma na Ghana ni nya so mfa so ne me hawo o mampani ya ka se nya njiri ne problem and yes indeed it's true gates ne so ese mutirim efie di gu emontene so eye obi asede so hwe se afie no yemfa ngu yenchi nipa ntumu yenka nipa mpre ode begu ho ene ayiwani edo be gugu ho timi de mesere ese enya value for money sika na yetwa no ese Ghana ni ane ho akere no ampa no sika ne mu oduo ye body sa na beka se sika kitua bi 200 million Ghana cedis eye Ghana cedis we mu wo de ko o cedis ni mu a wo yembe hyew nya sika kitua na ye body sa no emu odu pa e de besere nad mo mpanimfo
any more sika besi mu nsem ha woni ma de ba kwa ro ne se so bi ye mobrowa na ya de ade mo asafo koma no amfa ama na eno me kan yes Nyankopɔn to me ho so bi bre na se metu e bi asem kan DJ Hitman e bi a adwuma wo ye ye de usika hye me se me mfa no na me di a e yo how de ma me nya me diska no eno me nsu ayira fo obi na yatwa foto ato wo se mfa sika no nko ye ba wie na sika kitua bi na ko bi kura de wonya bi na sika no so asa din twere kakra be du ba bi din twere e be ye protocol kuruma wo de so wa ha din twere wo ma wo din kura be college so no kura no e be da no protocol e wa ha mesre won mummo modern fa hyehye ntu sika no ade ese ekọ Ghana ni na abete no nema ye beto keke kura no omukọ bodin omoto wona mo se eto 20 na ma chesika na di emo amen na sika Ghana man pani atwa no yesre no inso na enya ato anya hwe ne nesi yesan ba yempese afoforo ba bio na nsu asan ato ayira fa de hye won kran ya beka se yesan betwa sika asan ko adwuma afro right ndi e besre sika na o matwa no mo make sure say Ghana fo benya ho mfaso eye to sika o enya Ghana man pani sika ena nya nisi sika ena nya pipi sika o Ghana ni o ye adwuma ye te no bosome na katua ni sika na ye de ya saade no penifo pi kura ntua to no bi that is a reality penifo pi they don't pay tax e wo kroma ye na ye bra ni sika no mo de ya saade no tie besere o man faso amna so ma Ghana ntesa e bedwa mo pa right squad me that's papa coffee for microphone na fi won so kakra Hitman Ishiraba kan assembly about engineering problem ne ade me pese bob voice na etie free yangasa ye man pe ne bia Ishiraba kan obi tia obi free say ebia entro no odi ana say enye no kore ba ye pese ebo na etie free ono ankasa na no nti o Mario be boamena wabo audio ni video ni nyina at the same time. Okay, so Johnny, you're live on Facebook now. Also, yeah, can't watch them now. Mario, mami too. As to flooding, the flooding in Accra is not an engineering problem. A few moments later. We just finished an aerial tour of Accra to inspect the flooded areas. So that's an engineering problem. We need to see how to open the channel so that the water can pass. Okay. Engineer the radius say you prove no one abo. Hitman, penny bi o kroma bi anim the problem of Ghana. Omo ya we. He emo bi entwa wonturo. A few moments later. We enye se me na me kan enye se Nshiraba na kan we dey abo ama watie se bia Nshiraba kan no obi tie tiro obi viso na mpenifo no ebi omu nim Hitman they know our problem papa. But it's funny how Ghanaians here Hitman yeti kroma afebeso afebeko afebeso afebeba Ghana enya she from politics from amemu Ghana enya mfaso da na few me say 2 years ni 2 years yi beso ye be santo aba sa anye MPP e be NDC anye MPP e be NDC omekọ abasa and there is no way we are going to gain something as a country if say ye be ma ye ni adaho na ya ka emu no kura Hitman Ghana for brew ebi obi be free say scanning is saying 350 million Ghana cedis. Ebi obi be free say bia 30,000. Me pacho wa wutie me no. Ye ka 2 million Ghana cedis a titisika 20 billion. Ye ka 1 million Ghana cedis a titisika 10 billion. Into 1 million Ghana cedis mako 350,000. Into anyes kaketwa. Senior is Hitman kai for 200 there ya two bo bi di pin be wo for 200 to ama for 200 nyunu na wa fire den edi ba entra no enko baby fufuro it's bad say we have yet to say Nshiraba news yet other platforms people are saying say near see was second no scan kwamon sanka entimi bu bi wa hanam o convert sa new cities we de kwa en yamma 350 billion old cities nim
no amount 35 trillion old Ghana cedis. Aye. It's a yes kaketwa. Enyes kaketwa. Enti ye besra man penny so tie ya yenim se penny for do mu tie DLFM pa. Omo ye adwuma. Ba so mu tie yen de a. So omo discam obi se nipa ne fan koya de a. Omo make sure so mu de omani bedi etiri. Na skana ko bebi a ebe de e wo se de ekọ. Ya titi bi yenim se station masters ni bi nsa keska. Na so bu san se drivers ne nsa aka. Enu am ko circle. And they said it. Station masters ni bi nsa keska bi. Skani bi na amanfo ya adoyen. Ebi mo nsa aka. Ba ni e wo se ekodi omho no mo nsa kan. Echire din. Enu a minister aba ye fototo wa ya. And driver no all can the same thing. Skaba. Scan the abaw. Eni ama no the abaw. Ba say eni ama no nsa be kan no ne asem e problem. Problem a be before you want to know. Yeah, black man always want the black man down for. Okay. Omar, I saw that video. Oh boy, you know, repeat video. And yes, repetition is for emphasis. Yes, for emphasis. And to know, Mario Sambo video no. Am I after video now for YMB phone lines into na Ghana for so and can't the was worker and I pay what Anidaso Wɔhɔ will be a Jumadi. So Mario, the video no mame. So join you live on Facebook Live on YouTube na for you know BBA and that Bobo video no my video. As to flooding. The flooding in Accra is not an engineering problem. A few moments later. We just finished an aerial tour of Accra to inspect the flooded areas. So that's an engineering problem. We need Kofi. Hitman so for asore boni and then I'm so funke toa. Once a man penny is cannot to or the amount. But baby, I was a conenco. Now for the abeboni dimbone, a honum. Okay. And also a honum. Your best realm say, would you say, say a body in pa? Now we use cannot to for when idiotry. For when idiotry. And I'm saying it again, may cannibium. Every man penny be or bad or what bus would be in the problem of Ghana. Or more ya way. Okay. Mate, confirm me for calls in the Kakra 0593406565 0534 and I'll pay you didn't come when it as well homobia Jubadi so Oba 30 seconds Nafi also what out here. Good morning. Good morning. Patrick Frost. What are my true free radio no na fame to nka yi pa no pay. I'm a patcho Yamin Shira Brakofi. Assemna Okan, and Yatem Ketua. And Pinifono, Atempa, the Echo Mine. I tell me, if you got that health insurance. Health insurance, I think, and you'll be Anna. Then any Biana and Kawata and Benefit. What are they? But Pinifono, a prone proyenti. Then I can't grant if you go, I don't theatre. Right, Matame, that's it. Good morning. Good morning, Mr. Hitman. Doraya Jereje Maminti wanna pay. You me that's it. Hitman, I pay the mabwetuma. They are this kind, men don't man penyancy. Yanko point shrine of power, no, I am not from you. But can't be asked says, Carabeka for landed baby was saying, the man penny, you are yet now from the papa. Hitman, only your marriage. Yanko point council wanna pay. Good morning. Yeah, good morning, sir. Of our attention, my minty wanna pay. Yeah, me mama chi. Yeah, just offer. Mobeka who so be to you be say nipa be son say a chair 7,000 or back when every. Yeah, ye suban e wo memo ha. Ye suban pa. Enti san komam panyin no na kamere na nko obeye ni say anka sika no chichim Well, to be a Ghana card corner Coco Joska. Na of a Ghana card in Sweden go. And yes, I never ban. Even your baby, yabi. That's it. That's it. Yeah, that's it. Yeah, that's it. Good morning. Good morning, Obra. What you for say? The Diana Tommy only between a bridge and command of pay. Tommy, mammy, too.
Same, it's your no boy, Juma. No crow a barco pet, no cranny or farce, a name you know, a barco pet. To catch your no moon tea, me a bread, or must you say, ya check. Now, she said, O my you more. Yet it's community we and Sunny Abbey artist. Abbey Quine. Country burn your teacher, because assassinating is so kins you. And assassin ye see that was you. Tin ye baby where ye training, you should be a Daletino. Na America, Ghana flag, and a place be to say, special honor. 20 years come a moment. Sempeni phone sisi dan was so we are and on behu. You, Martin, can say, more than no money training system, means you a Daletino. No money, no more church, Martin, Tommy made us say, good morning. All right, Vance, and I'll pay up to say, I'm into you. Another Roman also. First day, soon, Chiamira, watch a jackal, and a doctor and question. Right, man, in Suire, baby, not a binuma sisi dan. O manya penin wiesika yenyenefi se causing financial loss she ya won bet na TV sui won say the Obia tumda next year na yenya independent 70 years still nkwala ye fun de da form e wo Ghana ha e wo school e kunja kura nkwala nye bi ntina so na me the law of karma ade a wo mo ye no wo mo ye careful memrante e wo krum ha se wo mo ani da hoba ni ra mo ya me ye dwuma. Ora, one so Yankopon Enka ho. Good morning, what too bad 059340 6565 0534 199. Good morning. Good morning, bro. Welcome, Patrick Frosey. Oh, wow, who be a kitwa this morning? This morning, I mean to wanna pay. The Patrick, and send me a comment to be, and you went here, Thank you so much. This is why I will always choose Inshiraba Kojo Samibi over most journalists in this country. You see, if that man is speaking now, you can access the level of intelligence. Any like now Inshiraba, me man warning. So onim na so ojai DLFM. Hey, adi be jenu. Hey, dabi ande on tumi kasa. Onim no ojai DLFM dey na be no. No, like oni say ojai DLFM ebe ya. And I can say now the one with the threat to say onim like in fact I said man on that DLFM of course one year sama e dey truth no kwano e ba kope eno ana Nshiraba oyema no Martin me that papa good morning. Brother. Yes sir. Brother Martin. Sa kwade me joso. Brother Martin omanya yewum a obi hu a kire no Nempenifo akogina wo se yekoda nyame ase fine babra kwamra uye mi bibi na ye mi ya anase mi wo ye mu na se mi bigina oka se mi dawasia na bra kwamra enase na me de ma ono na se kire se sa akode eno no de wo ka no ene ne bo abra kakra esan se eno no de ndra ekoso no eye problem anase program ampedifo Ashesha to one say national Thanksgiving. And this year no plan that what dada, but in this year no and the baby. Me da say wa kire me mu. Sa de we sika ebe komu no enye sika ketwa. Sa de we ankofo nwa kire wom. Da kwamra DLFM for the me say presenters me nyame be hira mo pa no kura moka. Nyame hira ko sa bibi. Nyame hira what Sa kwade me das papa. Good morning. Good morning, Hitman. Kovima. Hitman, dia. Mami ti wada pay. Hitman ya mission ndi mo pa moye. Yankopon bom ho ba mbeni abia DLFM de nyamu dia. Anka every time station na wo Ghana no anka yentiom. Ya mission mo pa. Ka Hitman. Ta full moment later no. That tape na me the fa ye mpeni for the amudi o mine ye no o de ye ni hwia ye be den ye be ka kire omo ejuma no de o de omunye etu onu nya menye ejuma wa Yankopon enka won so ho anopay. Good morning.
Good morning, Hitman. Uti ate ma minti wa do pay. Hitman, yamin shamo, ne eduma pa mo bo Nyankopon yam akoma so ade ma mo. Da bia meka mo ne o my papa no. Hitman said na mbra kodwo ka no. She says ti committee bibi ni omo hwehwe ma ye ma eduma so ne se ye cheska to so omo panye se eduma na ye ti committee se omo hwehwe m se eduma we omo ye ya na omo anye. Can you say you're paying for any music and it's almost spending free? It's a wow, but Tom scan where you are more bison and Cotadiamla in the one farmer. Hitman, who near China, a wound to an among Corse. Into your same paying for Omunya Akumas Radiam on the Ghanaian scano and your bottom scar. Medase. Good morning. Good morning, Evangelist Hitman. Dexon Bada Kumamiti wanna pay. I miss them. I will do a pambo Christu. I know Mangana. I miss them degree. Let's hear my sense. Come work as a man, and I tell this scam not be for many. I could do one some pen. I made a hole. If you that's in tree now, kind of what Tebriscano. And yet tree casa papa. So what Tebrisca or man penny this come man, not move for one Tebri. Why? But I'm not in a mission. Or man penny this come and not move for many days. But I could do one some pen. I made a hole now. Yana mjeno samibi ya keni na he yabeso mampene fi yabesre sika wodi onya ncheye won fa kamala mfensi so nya ba bi sika ne be ko bia kamala ntwa wo wi a wo bu hu ko na pepe eyi abase mpene fo wodi won fa nche bia na nyebu nyina obi afi na kwa hwe plot obi afi na kwa wi ne da yabesre won anya wonde ato yere ntem na ato amanfo sika wudi a sebe enko akiri wan hwa na wo yi bi ansi yi. Good morning. Good morning, sir. About your first say. Kofi Champon Kasa free. Okay. Kasa the color. Mami too. But it's a DLFM, the United Station, cheaper and send you a question. Now, let me say, okay, may come at you. If you papa could release it, I say, she atu ntema atu nipa wa na mo jai say mo ye Thanksgiving mbacho mpese mi chire nkaka se nipa wo the family say kra se wa shishe date say bia o ware na o ye wedding na immediate no bia o papa ewa o be continue say that day na o be wedding it is so true and it to change. Now I hear the whole nation not to be say Asia. I could get on what one is so much more thing. I know the funny program, no, but I know, let me say a tree sign. That's a paying for no one, you know, man, who because you paying for me, you know, man, because Oceania, and Kosovo, man, you know, it's only a kind of quiet and BB. I see you will be a. Man, business man to be a book man and then be easy. So be all them rules, we show rules, and what shade from a country school group. Okay. My community dream and so all. I don't know one fucker. Car answer one, so no one can get it. Right, Mate Medasa Papa. Good morning. Good morning. We are Hitman. Maybe I try for saying. With the Michael Kasafri, United States of Utuba Jase. Mammy to Michael. Medasi. Miss Jan Shaba Koysan be. Why are there pa? Yamishan pa. No, my pastor, Mama, or my Ghana. Na, Hitman, yes? Just go wrong. Answer my young you know. Say at Ghana. Only you. On my chair, you still complain because of this Canadian so be so. So now, Mampenia can prepare the master and Copiana and Sunny dear. Now, so don't say, local yes, then. Not the Papa Copebutu. I am. Okay, right. There is no memoir, a rebel. You Mate Medasa Papa. Good morning. Good morning, Black of now. From Sammy. Sammy Casa free farm. And Prim Case if you can't try here. You, Sammy Maminte wanna pay. Come now. That's any Aquinja Dama, many, if you must smile more Yamudema or my gun, Yamishamina. Thank you. Radio Bear 5, and then come on, and more the Madian call mine, Gable Queen, that's far. Black of the Nicola man, a mini copina, mini producer and Biakan. Yet the Juma be a black of night, you see, even date you.
It's your man pay your best friend. Scale down and pay for the offended me. Woman, the rain day cheaper, papa. If you the black of the car, so I said, 2 boots, woman, cars, I'll go up, please obey ye, second chance, I say, Nina, no, painful Namuswana. And I am painful Tiana, Umimpa. It's your best son, one woman in the driver, yeah, papa. That's the day. Mansome das papa. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Me bacho your frosting. Memni kamo money aduma. Ya joso. Make say I quote it down. The some do they do. Do the do and you do it. Me do me akọ. Ma po ya me ka say bi tre nyanga sa nam me ta sa aduma FM pa me ka say na ye program say ya. Nam say Ghana say pese. Kono eyi yeje ya simple. Saske ya jima ma pe we yi ojima nkofri na ya bo bia to so simple thing ye gi bia ba to so papa hold on Mr. Duabonye Duabo say ade Bible nim uncle my me no we o Bible nim ada wona Bible mi tell akopan Tie modua. Yo me kwaswa. Duabonye, wo modua sei. Kwado, duabonye o. Duabo say ade. Good morning. Fine morning, black around. Baje fro say. Me dey the family. It's I'm a tomba for pampa. Last. Probably ti wa do pay. Yo, me chia when we be get point na. Me mo be di. Me chia me na. Na me come. No mo pa mo. Eh, your friend say, "Yem penny for no. Me dey make catro mo say we have no home. Ya be bia da wenim enya wo a be nya wo ba. Ya na na David o cho se bi. Enya no. But me e train na mano e bi no tuaka. Wari ase. No. Ai holiday no. Ane de month mi ampa ma wukuada. But Thanksgiving ne de mutumi de ba wukuada. Holiday ne de mo de akase fiada. So what ase. Se de ba yan krofo sika kakra o mo be do juada na ni na asa. O ma di manasa. Mo de se wukuada na ka ya wada o mo kwagi se do mo kwagi na sake be yi. What ase. Obi nto aso masa. Yo mate me das papa ya fa final caller na fi yem fa NC. Good morning. Hitman. What's the? Abo very much. Oh yeah, final caller ma me fa NC. I was me a final caller because opani kasa wiani insure asa. Hitman, no kwanya go pa ni me wura ho ne papa wa ba. Sika we ya President Mama channel. One, the all channel, minimum the all channel. They mo be could do on channel on be channel. E bi do mo ire no mo ma e di be sisem. A she nya den ento wom because your Ghana say obi nya fakro ya ketua. So that here. E ti na zi ko man pani. Me ma o ti ko man pani. Tikano o cha na kan se ko channel of fast house wo. Obalu body no man pani na kata dey. I can't say on some. I tell you di mo Obia manake no. Me da se. Me da se yen to me emfa call ni biem. Kojo final call akasawi. Mami ti we na fe yen sorry so. Brako brama ye na na tie fu ase. Na yen ka sen kopon hira wo no. E se de ye ka no no. Ghana ni bia utie DLFM fanto ni tiremu se. Yen tan Obia o. Bituwe ni bia meka DLFM 10 penny bia. En inshiraba DJ Hitman morning show team Obia 10 bia. Ghana yi na ye pen na kura wo mni se wo ho. Se one obati fie na se ekuretu no. Na unimi se wode ade bo nso emu ohye de yema na ebe ne ye obetiam ti untumi nya de a ne na bitwa saa ne tie. Yesre mpanifo no. Oman no sika bia ya ye bodin na omampani twa no. Enye omampani sika o. Ena mpese Ghana ni ti ase no. Bra kwabra. Me na me da DLFM ano. Tie ne yo. DLFM me na me da no. Se me ye penipam de DLFM ano. Ena sika ye di sika ma me se yemfanye ebia mpuntudwuma si. Yemfa na se bosumi asui. Ni ye di sika ma wo.
What the Akatiana crowd is different. No, what the young fat home? Okay, what the young fan say, what the young fan punto Juma. And never one abaso. Once away young punto Juma, now you be Obia. Any case why I didn't boa baswama. So what I say. Besicana at the bar and ya wotum sikao. If you baby na day. Aba. And tini pa ma unya sikana kwane denasi. Gana nintieni ye. So mampeni sika no de boa Ghana for si mfanyi we ya. Yan na Ghana for twa to wase. Sika nyo mampeni sika. That is a reality. But Ghana for hunu ni sa. Ena we ya ade, we ya ade, sika ne dia. Nyane sika ye ne Ghana ni watua to sika o man sika there be o man sika Ghana ni watua to ne yese bona baso nyoma mpani ya kana kura na obi to politics ne buofu no credit to you. That is the reality on grounds. Ghana ni watua to sika one yese bona baso ni yanka nkyere wo mo say sika na ye tuatua de ma wo mo no me yenya so mfaso aso man ma. It's about time bra ye bre no ese Ghana fo hu say yes sika ye de ma kobre ne ye de ne de akire na Ghana ni bia ne ho aka adwa mu no omodoso nti ye den ya ombe kire kakran ye nkwotete no ebi nkwaji bum na ebi akwaje ketoa ye nim won protocol bebam ekwe na ye beyi party card ye nim wo mo okroma bibia nso amanyoko mienu we mu ye MPPNs bibia nso omye wo Ghana ha ti ye besere se sika no o mampani make sure se nipa bia odi besi ne nsam no ono amfa na ni kotua wisie enti abadwo konfa ne echi na hunkuntabu Ghana fo betwen ye wie be hu nipa dodo a mo dis kana ma wo mo na de wanya bi nso na de e be bie la obefre oh yeah obefre do mama yate na yakwaje na de aye den ama no look aya me an say DJ man say fa na nka wanya bia go na de wo he ya nti no go ba ko fi se bi fa o ahanti ko vitela se wanya bia e se wo no wo detrete na ye den detrete ben sabre kuma sade wona wo no manya on odibediana ma amasaman better enti ese wonya bie enti se wo ni fiafo akija na sa amoni anwa ne ho ne ama na matress kura me yehu si wanya bia me kama ya sonte na yenkonkwa je wo de anyeden emfa ma enti ye besere o mampeni mo aye na de anu odin kese kura ne de o mo de be ye gata no eno kura ne hia because black obna senka sika o mabodin senka mpeni foto to ne ama nka asem ye nsi o seska we betuma akoya adwuma foforo magana yakoye ni patannam lakadase kenti no seska we e betu agu tie besere wo no omunya ni ye manye hu biye sika no matwa asi ho no no momoden se enka sa afen so ne nsuo betu e bejiri biyo no enkran nsuo ni fa gatam ni mu nko nipa betu ball agu gatam ne ache no ye de na kotum na aboa ne nyine ho atoy ontre den ne opani yi o ha we ne de ebe na nanom po ebe kwaso atenam sa nti omomwa ye na sa o ha we no kono obi so kasa we should get a special court for sanitation. Oh sanitation so makandada ane ko ma hu nsam de wo hoda dada kora nana adwempahene odi asempa o so otie yen nana adwempahene wa na wo se ye kone nche ni ye report bi so otie no paipa enti nyame hira ni pisa no pai ono so adwen ne shiru na oh ya de nana adwempahene ya de o ya de panda no baby o bi a wo te yen ka no nyame hira ni pi na ye bona baso ene me mfa shada to ma de shi na me so so a we afene ya wuram bosume foforo ne ya wuram no enti ye de nchia kese ma the entire membership of oya sante bebes a get together group our mo a London ya che omu nyina ma omu nyina nyankopon hye omu nye omu kese ya bosoma ya wura mu omo omu kuku omu mpaebo nyina bibia nya kama na ompejo omfa enfra domo enkwa domo na eye Orlando Ben Damato NF Bernard Texan NF Kofinat omu nyina in fact omu tie DLFM tie kase nyankopon hye omu na ompejo omu din na onye omu kese na dwumadie bi omu di o London ho nyankopon omu din tene mfa nkyere omu na onhyira omu nyina na omu busua na bibia enya kama mai Kofi ya koma mintu Hitman ya do bi aso de to DLFM 106.9 na mbeze mbisa se ya auditing no mo ye no month ben no yo mo ye auditing Kofi ka wasam unit oh there be buta me pese me cancer meeting am is month ben no mo ye auditing 6 months bi ana say every 6 months in ye ko wasam so me hwehwe ma oh o de hwehwe ma me cause auditing because me ni ko as auditing we dey abantem dodo ya go pon yo bi akese yo mate Kofi me da say o ma bo ameka kra na fe no ma congratulations we a big congratulations pa and come on ACP Dr. Ayisi Mensa ACP Dr. Ayisi Mensa congratulations and come on
ACP Dr. AEC Mensa, congratulations. And come out with Prophet Prince William Labiho. What's your congratulations, Papa? ACP Dr. AEC Mensa, congratulations. And confirm out. God has spoken. Congratulations to you, ACP Dr. AEC Mensa. And this one is coming from Prophet Prince William Labi. And Honso and Komo. And no. And Jumadia Kasiabi Ebaso. And Jumadia Kasia Baso no. And Hong Komono. Say, and it's here. Mamenfa and Tuja. Boame Kakreo Mario. Boamena sa ankomono so no. Yenti sa ankomono. Infri honom. Jumadia Kasia Ebaso no. Yeah. Okay, so end of tenor service, Presbyterian Church of Ghana, Kwashiman District. End of tenor service, Ebaso, Ewo Kwashiman. Ebaso, Ewo Kwashiman District. Trinity Congregation Church, Accra, Ewo Kwashiman. And to where end of tenor service, in honor of Mrs. Elizabeth Apia, Kwashiman District Clerk, Ebaso Kwasiada Ebe, on the 5th of July 2026, Anopa, non-crumpe mu pepepe, Ewo Kwashiman District. So, end of tenor service for Mrs. Elizabeth Apia, Kwashiman District Clerk, Ewo Trinity Congregation, Kwashiman, Accra. And to Yenina, Yankwani Nkuja, Mrs. Elizabeth Apia. End of tenor service Ebaso no. Kwajo ti yako. Na kofi bisa we ye mutu ene 3 kram. Audit ni bi ho no ma. Wono mo ye ni within 3 months. Ebi nso so ye 6 months. Ene bi so ho no ma especially for tax ne ho ne ma ne de. Periodically ene ye wo ma tam bi ehu hia se so mo audit bia no. Wo mo ye nso wa sem bisa no. Indi auditing bia no. Wo mu ye wo mu hye ye nye bia okay. In a year ne bi 6. Ebi 3. Yeah. Ebi sukura ho kra metuma within a month. Ebi depend eduma ko ne ho hyehyɛ ya. Yeah, sure. The auditing here because with them say wiki what. Yeah, pharmacy. And abaye nchia zila ajuajan uti ejumadi. Well, thank you so much for being part of the show. The very good act of being a good guest. There's no one to say goodbye. So like I say, Encoma production team leader of production no. Inshaba Kwadwo Samebi Ora Bismarck. Ebi say. Adoma china holiday. Ochanya for feeder. Na Ghana for so match me adoma coming Saturday. Matisa artiste gini hwato no. No hwato no papa. And I'll be so happy to see him in post. Yeah, pastor no hwato. What say? Artiste gini post. In post obede. Obede say. No hwato na be run of 32 am somebody Ghana kuma be dia bra. Oh, that be Hitman no. I don't agree. Munja. Hitman no. You guys are not being fair to. When ya bomb pie say. Yenim say ahoden de ne nyina ye ball ne de Nyankopon na be ba ma Ghana but Ghana ni bia hotoso ne senka Ghana betumi ahye Colombia na yetumi which are ye be show mo ye bi bia na awrehye mu ne say ye nhye wo ye nhye wo kure be ha yen you see African countries no omo mo ho ode do na na afi na Senegal de omo ho ye me wonwa wonim de man ba sa no omo ni di complacency me hu ni say ye lack of focus edu ba bi na I say omo ewi afi omo ho could also blame the coach. Game management. Omo defend. And the same thing happened to DR Congo. Omo so sa omo ko emu aya. Say we African teams na aka Egypt, Morocco de omo mako. 116 omo kodada. Omo qualify duro. Say aka Ghana, Cape Verde, Egypt. Algeria nso wom I think aka one country omo so ka ho a ma me hwe wa ha omo so omo begine ma omo eyewe nti e be sere say Ghana for ni say the other countries ne kɔ no emu oya panti omo modern say me ya toma sa bo no mokobo no so omo ye wadwen so be defend de bia say de omo ye ne de a emwa yen we no atopreku wom so wo bo no obi anhye bia to wo court be bo ye friend say extra time one sha penalties na Ghana no penalties ne de yamianim de ko ye ni mo ye won confirm nimbo oh penny. When was the last time I saw say blasters for the penalties? I be okromada. Penalties me na ya bo Ghana. Ye keeper bi kura say no team ya bi enu. E bi o aka 5 ko. This year 5 no come me nchira de Enquires. This year Ghana. You say aka Cape Morocco wom, Cape wom, Egypt, Ghana, and Algeria. These are the countries are 1 2 3 4 5 no wom. No Morocco, Cape, Egypt, Ghana, Algeria. And this year no Ghana no team e kwehia no. Adia ba kwan se Ghana for share so ne say Colombia omo bo speed game pa and Luis Diaz nkwaya how the man man te besere omo e defend no omo e kopego ni bi ahye because wo ko say ye ko penalties dia me dia penalty me ni gide o le dia go pa wanchi ba kumpo da o ye bisa ho afkwan ye ko ye Isaac na tia ye bisa no
Razak Brahma no. Yani very say Ivory Coast 2015 AFCON. Enkofo yabo 2 penalties at 2 go. Na enim say Ghana keeper beche ba ko aman. E kire din. Yabo 2 go na mo so bo hye na ya keeper no so toto na hoto nchen. Enti e besere. Benjamin Nasari we trust. Opening mesere mo. Mo fa yakoma nkodi agro. Mo mfa oha obi agaga ze Benjamin Nasari. Mesere mo ko penalties o mbehye yen. Emwa yen. Nya de a team no wo saa honkeka no. De Senegal for ye no. Woni se onti da ni kwase ye bi. Ye besere coach no. Sa Fatawi Sahaku no de ne bam later part no menim de coach no person wode on start no players are more speed and sa Thomas Asante Brandon Thomas Asante wo mo ho wadenya mutumi ba me hu de coach no wo Kamadi mu menim de enti Kamadi be 2 minutes for 90 minutes Elisha Usu ye hu no hwe na omo wa hoɔden betumi ama attract opponent no na yɛ do ma tona bench yɛ ho kyiri we na do ma ba it's not helping us we can't defend for 90 minutes so yɛ defend we say ba ko be kofie and the penalty ni yɛ nya de that's the reality penalty ni already we yɛtimi yɛ nya de dada hwɛ obɛka ya 2010 World Cup yi yɛ penalty na ifeli Ghana hwɛ stars ane yɛ wo penalty pe asamoja penalty na o say no say na yɛ wo chance because Obia and Obia na meboa. Adenti na yentumi advance because penalty crew ya. Olele ya boa peg no da ha se e kire din. Dia betre. Ya me ya do ma Saturday ni e betre wonom. Omu defend na mo kohye bi because mu defend 90 minutes a e yin na de bia. You say the best way to defend is to attack. Yes. So opponent what threaten na ono susuru. To ono so be defend. Sa na ye no na wo de defend de bia mo tata say be gi ansem. Ye na kwato me ya committee silly mistake na ya hye yon. Se enya penalty omo nye mai ba omu nya bi omba gi o. I need to make us. I'm so happy. Say Lawrence Atizigi is back. Say to Obia. He's back. Your defense no. Goalkeeping so Atizigi o Benjamin Asari o munyina ye. But Atizigi me problem one ho opu ball dodo. Ball ne ba untumi chi ball. Opu antics. Opu ball ne ba too much. Na no nka goalkeeping ho. Yes sir. So opu na top player na ni mo be bɔ hyew. Opponent obɛbɔ de ahyew. So obɛhwɛ sa DR Congo sa we match ebisi ye. Upu ball ni say pew na ekɔ na antra na ekɔ opponent na ni mu a wa punish. Luis Diaz. Ati na Luis Diaz say no kopu ball to no pani. Blasters of Ghana nyame adom ochna ana Saturday. You have to concentrate. Omo concentrate ba. Many abere no. Ye be sleep o. Omo se born ye 1:30 a.m. 1:30 weekend says say nke ye jam ye so dey sleep. But then weekend you dey wa adwuma papa. Friday Sunday so me ba adwuma. Friday Sunday me ba. Ete so be hwe ball no wa ha. What? Yeah. So be hwe wa. Oh, the me hwe the film 1 a.m. no. Friday ade bechen Saturday. David Saturday na how much? Ade bechen Sunday. Ade bechen Sunday. Saturday na sama how much? Tibo na nkasa de wo kata ma na de anka ye Sunday but omo fa na Saturday. Omo fa na so omo wata mo no nti no aha na be ye Saturday. Nti ye 1 a.m. ahomache Sunday no. Enti no se ye series apa no wie. Na mo ye na ye so a Monday no ye num be wie kroma. Ye gwa we sem be sha ma ye. In the club, concentrate. Behind the wall, behind the car, in the bed, concentrate. Olomomo, Castro Briar, Jabobo, concentrate. Sexy ladies in the club, make us see you whining. Concentrate, in the club, concentrate. From Hitman, good morning and enjoy the rest of our programs. Concentrate, sexy ladies.